filime wibutsa isoka rimwe mu myaka igihumbi. Umusobanuzi ni wa wundi uvuka byibura rimwe mu myaka 500. None nta n'imyaka 20 nduzuza. None wumva ukuntu ngibakoramo akazi, wumva ukuntu ngihari wese, ndetse ubona na gahunda yo kongera kuba mwabura filime n'icyumweru kimwe, cyane kuba gahunda ari dukora akazi Yesu nanagaruka azasange turi mu murimo yadushinze. Ibaze Yesu amfashe ntasobanuye. Hey, dutangiye. Jamani man, bimeze bite? Manigizo. Nuko dutangiye. Dutangiriye hehe? Tangiriye hano aho bategera za gari ya moshi. Za gari ya moshi z'ubwenge bahita Liege, ni mu Bubiligi. Dutangire filime mu Bubiligi. Bantu muri mu Bubiligi nkurikiye, rega ndavuga bikagera hose ndabizi. Abantu banjye nkurikiye muri mu Bubiligi. Dutangiriye 1. Umva tuje muri gatandatu turi mu nzira tuzi. Alpha 4 repeat 4. Yicaye ku idirishya ndakumva Will Smith akarimo cyane. Gari ya moshi yagurutse barakwereka umurashi babita ba sniper bamudahushwa ari hafi aho. Gari ya moshi iri mu nziriza, sniper arayicunze ngo dushaka kurasa. Yicaye ku idirishya. Bimeze bite? Sniper yicara hano arabanza atera imibare ye neza. Ba sniper ubundi baba bafite imibare, arabanza akabara umuyaga akawupima akarema umuvuduko uri kugenderaho, uwisasu rye rigenderaho, byose akabihuza. Katururi buri mbundi bifite ngo ku muvuduko isasu rusohokera rikagenda gutya, umuvuduko kangahe ku kilometero, ibyo byose birazwi. Rero bisaba imibare. Nanjiji iba sniper. Ariyo mpamvu natangiye filime nkubwira ngo bari abantu ubona barize wapi. None umuntu wese uzatinyuka kumvuga kandi usuzuma neza usanga ashaka kuvuga nkanjye no kumera nkanjye. Rega nazanye umwimerere n'umwihariko mu kazi ndahumura. Yeah, mugabo ranza akora mu mbarutso. Bimeze bite? Umuvuduko muri ungana gute? 238 ibirometero 238 ku isaha. Mani uyu mugezi wa nabi mu ndasere. Gari ya moshi iri mu nziriza. Ubanza kumenya umuvuduko gari ya moshi iri kugenderaho, ugapima n'uwisasu ryawe bamubwiye uwo ugomba kurasa. Bimeze bite? Barakwereka akana kari hano, akana k'agakobwa. Hari umusivile wivanze mu kazi, yaragiye kurasa yivanzemo umusivile. Ni akana k'agasivile. Wumvisha ariko ngo agasivile karivanze, dore agasivile. Bari bagiye kurasa uyu mugabo, none akana karamwegereye. Bivuze ngo ushije uwo mugabo ushobora kwica akana gato. Ni akana k'agasivile. Ibaze umugabo ushaka kurasa gari ya moshi iri ku muvuduko wa ibirometero 238 ku isaha. Fire! 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 Sasu ryinjiramo muri gari ya moshi. Ikimbunda ni Will Smith, amazina y'nyakuri. We should be in the same place. Mane twakoze umuti. Alright. Kiza cyane. That was your best ever. Mane karaga kasasu warashe nakambere. What I hit him? Namurashe Neck. Mwijosi. On a moving train. Gari ya moshi iri kugenda manu karasa umuntu, ni ibintu bidasanzwe. Ibaze nawe imodoka yawe igendeye mu ijana ubona warengeje cyangwa 120. Ibaze yarashe umuntu uri muri gari ya moshi igendera ku muvuduko wa 238 ku kilometero. Mwumva ukuntu uwo musore abangutse mu kurasa. Uyakamenye. Henry we. Imwicanyi yitwa Henry. The shooters whiffed on this guy before he got the call. All right, 4. All them studs. Mane twari tworohereje abantu bagera muri 4 babicanyi barasa neza ngo bamurangize byaranze. So, tear fail? Delete it. Mane nagize emotion numva ngiye kurira bisi biyo video. Si biyo video. Sore n'umwicanyi. Umugabo amaze kwica yaje gutwika ifoto ye. Ngo bamwise ngo ni Henry. Katururi. Nuko dutangiye filime yacu. Afite igipimo kidasanzwe. Arapima bikabije cyane. Umuntu urasa umwicanyi mu birometero agakurasira mu birometero uri ku muvuduko ungana n'ibirometero 238 ku kilometero. Ibaso umuntu burya bahumura. Yaje yakorino. We yikorera akazi ko kwica abantu, kabona umuntu yibera hana tuje najya avuga menshi afite amafaranga hora ameze neza. Uzi ikintu akora? Waragenda karasa umuntu akamara hafi nk'amezi 8 cyangwa umwaka yimereye neza kirije mufungo we. Bamamagara ati genda wongera ukora umuti, akagenda agakora umuti nta gitima kibi. Bimeze bite? Bisi nabikora arwaje. Bimeze bite muvandi? Ya nuwaje kumusura n'umwicanyi. Aba hantu hese yaguze ahantu mu cyaro hameze neza wenyine.
other lines of work, you can lose a step. hano hari uwaje kumusura aje kumureba. We got best anyone's got. Umvura cyari wa mbere dufite. Not a soda, not today. Ntabwo nywa fanta uyu munsi. Give me a beer. Mabyeri mwana. Are you sure? Mabyeri. Are you really retiring? None se ugiye kwegura. Sasa uyu musore agiye kwegura mu bintu mu kazi yakoraga kuko urasaba. Musaza wa Muhabyeri. A lot of guys can shoot, Del. Ni benshi bazi ko basa nkanjye Del. They aren't you. They don't have the history you did. Ariko ntabwo bafite amateka nk'ayawe. History might be the problem. Amateka ntabwo yaba ikibazo cyane. Henry. We've been through a lot together, you and me. Njye nawe twanyuranye muri byinshi. Safer. Isi twayihaye umutekano. You guys like I trust you. Ntabwo nasana umusore mushyashya ngo mwizere nk'uko nkwizera. Umugabo agiye kwigura mu kazi. Ariko bari kumubwira ati ntabwo twabona umuntu uhwanye nawe. Akuriya neguye mu kazi ntabwo mwabona umuntu uhwanye nanjye. Nyine yaza yakora akazi ariko ntabwo yaba ahwanye nanjye. 6 inches off. She's dead. You understand? Ati umugabo narashiye umunsi yonza guhushaho gato umwana wari umuri ruhande ari kuba yapfuye. I got lucky. N'amahirwe nagize. I didn't feel the shot. Ntabwo nigeze niyumvamo ko namurashe ku bushake. Should have. Uko bisanzwe. 72 kills, Del. Maze kwica abantu 72. Shit starts to mess with you a little bit. Biriya bintu bitangira kuzenguruka mu mutwe. Deep down it's like imbere muri wewe uba wumva my soul was. Mbona umva ubugingo bwanjye buri kubabara. I just want some peace. Nkeneye amahoro. Arashaka kwegura mu kazi yakoraga. So what do I do now? None nkora iki nonaha? Wish me well. Nyifuriza ibyiza nyine ndeguye ngiye kubaho ubuzima busanzwe. Arashaka kuva muri kano kazi ko kwirirwa arasa abantu. Gusa baramubwiye ati ntago twabona umuntu wagusimba ntawanye nawe. Ibyo bintu mukwiye kubyemera bibaho. Ko umuntu ava mu kintu akaba ntawanye nawe. Hey. Fayo. Morning. Yaramutse. Hey, where's Jerry? Jerry ari he? We're tired. Jerry yeguye. Any more of this bus? Bisa nkaho yarasanzwe aza hano ariko ngo umusore wakoraga yeguye. Hey, Henry. Ye banyita Henry. Are you 23, 40? Nabishyura amadolari 23. Baramugarurira. So what are you fishing for? Ugiye kuroba iki? Peace and quiet. Aje gufata ubwato ngiye kuroba amahoro n'umutuzo. At Beecher's Point? Oh, is that what you recommend? It seems like a nice enough day for it. Abona ivubi. Ivubi araryica. Ivubi ry'abandi araryica. Not much of a live and let live guy, I take it. I'm deathly allergic to bees. Mani ngira allergie yindi ishobora kunyica ivubi rindiye. Ibyo ni ibintu bibaho. Uyu musore ngo ivubi rimuri yashobora no gupfa. Agira allergie y'ivubi. UGA Darian. Go Dogs. Well, you be careful around here. There's witondere na dogs out on these ducks. hano haba ari imbwa nyinshi ki. Nothing I can't handle. Ye nta kintu ntakwitaho wana. Tururi. Yeah. Nuko dutangiye filime yacu. Umusore yeguye mu kazi. Ntashaka gukomeza kano kazi. Haraho yaje. Yes, I don't have to ask how business is. Urabizi ntago ari ngombwa ngo baze business imeze ite. Yaje gusura umukire ni ikigabo cy'igisaza kibereye ku mazi mu bwato bwacyo. Ntabwo ujya ubona Slay Queen posting amafoto ziri ku bwato. Bari babona posting nyiri ubwato dore ni ibi bisaza. What are you doing now? Feeling sexy? Yaje gusura umugabo n'umusaza webereye hano ku bwato. So quickly. Wakoze kwitubanguka. You still married? Harya uracyafite umugore? Wife's on a shopping trip to Paris. Umugore wanjye bagiye gushopinga i Paris. In boarding school. Umwana wanjye ari muri segonderi aba muri interina. No wife, no kids. Bivuze ubu nta mugore ufite nta n'umwana. It's the next war, which is no war. Reka tunywemo kubw'intambara y'ubutaha idahari. Ibaza ariko. Tunywemo kubw'intambara izakurikira kandi idahari. So what you got? Ufite iki? Byaje kumwereka. Erika musaza yarashikari. Recognize him. Uramwibuka? Who's asking? Nindo bimbaza. Your old friend is afraid you're in trouble. Ni inshuti yawe yakera ikeka kuri mu bibazo. Uramwibuka uyu mugabo yamurashe? I AMF'd him in Liège. I'll tell you who. Namwishe. Valery Dormov. Bamwita Valery Dormov. Ni ikihebe. Oya. Valery Dormov, molecular biology. Ni Valery Dormov uriya mugabo wishe yari umuntu wize ibintu bya biology. 30 years. Yakoreye leta y'Amerika imyaka 30. I read his file. Nasomye amadosiye ye. Terrorist. Ni bioterrorist. I was spiked. Ayo madosiye bagoye barakubeshye. By who? Sinzi umuntu wakubeshye wari kubera iki. I don't know that either. Nanjye ntago mbizi. Where are you getting this from? None se bino babikuye? A friend. Ku nshuti yanjye. From the other side. Ituruka ku rundi ruhande. Need to talk to him. Nkeneye kuvugana nawe.
Skype, kuri Skype, FaceTime cyangwa n'uburyo uvugana n'umuntu mureba. Ndashaka guhura nawe. Vugane nawe. Sasa uyu musore akorera leta ya Amerika. Bamwohereza kwica abagizi ba nabi. We yarazi ko wa mugabo twatangiye filime arasira muri gari ya moshi ari ikihebe. Batangiye kumbwira ngo uriya mugabo ntago ari ikihebe. Bakubeshye. I just want you to be careful. Ndagira ngo wirinde. Itonde. Kureba umugabo ari mu bwato ari kumwe na Sirey Queen. Buri Sirey Queen iri kurya selfie ze gupostinga bakange. Riano. Made up for all the things I didn't do in my DIA years. Amba ndi gukora ibintu nigeze nkora muri ya myaka nakoreraga DIA. Didn't do that in your DIA. Uraceka iriya myaka ibyo uri gukora ntabwo wabikoze muri DIA. Ni ikigo bakorera cya leta ya Amerika. Ibyo atakoze nuko ari kumwe na Sirey. Sasa yari hano kureba mu kirere yabonye akantu gasa nka kaka. Kumbe hano harabari kubumviriza. Bamwita Valery Dormov. Ikiyebe oya. Valery Dormov ni umuntu wize ibintu bya biology n'ibyo akoramo cyerekeranye n'umubiri wacu. Bano barabyumva. Took a real risk contacting me. Bisa nkaho yishyize mu kangaratete kuza kuvugana nanjye. Supposed to do. None ari gukora iki? Love you, brother. Ndagukunda muvandi. Usi musore wamubwiye ikintu atarazi. Nimba akorera DIA akaba ari ikigo gishinzwe umutekano wa Amerika. It's a pity. Birabashe. I always liked Henry. Uriya musore Henry namukundaga. Henry ni uwacu muri DIA. You lied to him. Yamenye ko twamubeshye, baramubeshye ngo ajye kwica umugabo ni ikihebe kandi umugabo si ikihebe. Maze leta ikubwiye ngo ujya kwicira umuntu ni ikihebe ukaza kuvumbura ko umuntu atari ikihebe. He has Dormov's contact. Afite uburyo avuganamo na Dormov. That thread until he's pointing a gun at our faces. Vuba bidatinze uriya musore Henry ashobora kuza kudutunga imbunda mu maso. Bald guy. Patterson, he won't be happy, but he won't cross me. He'll fall in line. I'll tie this off. Bindaza kubirangiza. Look like a Russian up. You'll do nothing. Henry ngiye kumwica bise nkaho. Don Rogue, I can handle. Ari abarusiya babikoze ndagira ngo mve filime. Uriya musore kubera amaze kumenya ukuri babibonye aho akorera leta ya Amerika batangiye kuba tura musore amenye ko twamutumye kwica umuntu utari ikiyebe. Barashaka kumwica ngo bigaragare ko ari ibyiye by'abarusiya byamurangije. I do. Ngenda byikorera. We'll clean up our own messes, thank you. Oya ibibazo byacu turaza kubyanagurira. The we've worked for is at stake thanks to you. Ibyo twakoreye byose twaruye biri mu kangaratete kubera gutsirwa kwawe. Please. Ndakwinginze. Surprise me. Ntungura byibura bwa mbere uriya musore umwice. Henry ngo barashaka kumwica. Yamenye ukuri. Yamenye ko yishe umuntu utari ikihebe. Urumva ashobora kubateza ingaru. Urumva ko banamutinya. Nimba avuga turiya musore nimba koko musore yaje hano biramucanga. Guti ikigo nkorera gishinzwe ubutasi cyase gishinzwe kurwanya iterabwoba muri Amerika cyaba cyambeshye. Turore nabo bagize ubwo baravuza turiya musore ubwamenye ukuri ko twamutumye kwica umuntu w'inzira karengana utari ikiyebe ashobora kutumerera nabi kandi agiye kwegura. Dore nguyu kureba mu bwato yararimo bamuteze n'agakurura amajwi ibyo yavugaga byose babyumvaga. Arabibona ko bamuhagurukiye. Azawe yakodesheje ubwato n'umukobwa mushyashya washe kuhakora. Good luck. Ageze amahirwe yo kuroba yari yagiye kuroba amuhereza agatsinga. Okay. Okay. Most guys try flowers or Bandi bahungu baduha indabyo. they'll find romantic. Ibintu biri romantic. Nawe ukora DIA. That depends. What's DIA? Yaterwa na DIA cyari cyo. Instructors of America. Ni ikigo cyigisha kubyina reka bari kumvuga. You surveil me. Peterson ni wakohereje. Patterson. 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 Derry Patterson ni wakohereje. He was just here. Look, you're burned. Umva nagufasha. Nimba washe kuneka. Okay, well, I was just in the middle of a Marvin Gaye song, so I'm gonna go back to Barende kumva indirimbo bundetse. From the Darien campus. Aho icyo kigo wambwiye wigamo mbwira inyubako eshatu zirimo. Marine biologist. Wiga ngo uri marine biologist. It's Hall, McWhorter Hall. Amubwira inyubako eshatu ziyagize. CIA. Uri umukozi wa leta. Told me to piss off. Iyo uza kuba umuntu usanzwe nkakubaza ikigo wigamo ari kwitumbwira ngo ndakwiyamye. Good. You're good. Where do you live? Utuye he? Kwiki? No, I want to see your place. Ndashaka kubona ahantu utuye. Excuse me? Waketse ko uyu mukobwa ari wohereje ngo amuneke. Find a single book on marine biology. Nta gitabo na kimwe hano ufite cyerekana ibintu bya marine biologist. Those are on Henry Brogan. Excuse me? Ntabwo waza kuneka Henry Brogan. Uyitwa Henry Job. Brogan. Yes, sir. Yeah, I got Bakire abandi bavaye. Alrighty, need some gas and I'm gonna need Yes, sir. Uretse nyekubo. I'm sorry. Babarire. Can I buy you a drink? Nkugurira icyo kunywa se basi rijoro. Why? So you can keep interrogating me? Kugira ngo ukomeze umate ibibazo. Probably going to spend the whole time. Oya ningusohokana ndamara ijoro ryose ngusaba imbabazi. Point Sunday nights they have a great band. Umva hari ahantu nzi bita kuri Pelikani baba bafite band icuranga neza cyane. Uzi igisope cyawo. Hey. 7. I'm gonna also need a 12-volt bill. Dore saa moya. All right, I'll see you at 7. Okay, dore saa moya. Leave the crazy at home, please. Ubwo busazi bwawe busige mu rugo ariko. Mukobwa. Barakwereka
muri uwo mugoroba umusore yaje azanye n'indabyo. Gatururi iribanje gukeka uyu mukobwa ngo bamutumye ngo aze kumuneka. Mwakire mubyeyi. Bare kubyabaye kare. Ni kamere yanjye sinyepfa kwizera abantu. Nawe ntago bizera ndabizi. Why would you say that? Ni cyo tumuvuga gutyo. Amwereka ibyangombwa bye nakumenye kuri maneko. Bya DIA. Yamuvumbuye umukobwa ni maneko bari bamwereka. Get that. Wabikuye. 25 years of faithful service, you make some friends. Iyo umaze imyaka 25 mu kazi uba ufite inshuti mu kazi. Inshuti zo muri DIA nanjye nibo nakoreraga bambaye amakuru yawe. Patterson ni ukuyobora. Here, y'all got it? Basanira byeri bamwe batazabimbwa. Thank you. You're welcome. Murakoze gushimira. Boilermaker's a cop drink. You got cops in your family? My dad Ese gute waje muri kano kazi muryango wanyu yarimo pretty serving your country. papa wanjye nanone yari wa FBI. Yes. Yeah, he died off duty trying to stop a bank robbery. Wanjye yapfiriye mu kazi ari kugerageza guhagarika ubujura bwa banke. File says you were 4 years Navy, 5th Fleet, Bahrain. Yeah. Gatururi Wouldn't love being stuck in a tin can with a couple hundred sailors, though. hano baraganira bamaze kumenya ko bose bakorera ikigo kimwe. Icyo kigo cyari cyatumye umukobwa kuneka uyu musore. So then DIA, Defense Clandestine Services, recruiting, running assets, not a single demerit. Ese mukobwa gute bakoreje muri kano kazi kandi muri usa nk'utagakwiye. Sticks you on a dock to watch a guy who just wants to retire. Gute bakoreza kuneka umusore nkanjye ugiye kwegura ubundi. Well, this is adios, Henry. Hano nongeye gusezerera. I'll probably be sent somewhere else tomorrow. Ejo bashobora kunyohereza ahandi ubwo yo wamvumbuye. That's just right over there. Henry, why are you retiring? Henry kuki ugiye kwegura mu kazi? Finding myself avoiding mirrors lately. Maze iminsi nashaka kwireba mu ndorerwamo niyo mpamvu. Nyine utangiye gusaza ntabwo uba ugikeneye kwireba mu ndorerwamo. Six out there. Ibyo birabaye uze kwicunga ndicunga. Night toast. Turore. So nambwiye ati mpamvu nshaka kwegura maze iminsi nashaka kwireba mu ndorerwamo. Ubwo nyine amaze kuzana imvi utuntu tw'iminkanyari ntago ari ngombwa mirwari. You should come look at the stars. Tugarire kuri ya Sirey Queen yasohokanye na wa musaza mu bwato. Baje kareba inyenyeri. Musaza agiye kumva imva Sirey Queen basohokanye ntiri kuvuga. Naga Sirey yakuye ahantu. Sirey twasohokanye. Kitari kuvuga iri kwirya selfie zo gupostinga ngikanga aba adversaire. Kugira no. Yume! Hey! Yume! Bicanye! Se baraniga! Tururi! Muzehe nawe baramwica. Muzehe na ya Sirey Queen barabishe banaga mu mazi. Bimeze bite? Tururi. Uko byagenze. Hakurino! Tugomba gukora ku migeri yawe. Henry concentrate. Umwana afite imyaka 5. Ujye ugerageze. Hano urabwira gati Henry subira mu mazi. Yeah. Rubasubizaga mu mazi bamubwira tugomba koga kamera neza. Yeah. Kumbuye nibyo yarotaga. Kira umwana bamubwira ati Henry jya koga bakamurohamisha. Akurino usore no mu rugo aricyo yumvishe aricyo yikanze ari mu rugo Gatururi ari mu rugo aricyo yikanze ahita amanuka mu ndaki nyuma ko ifite indakano k'indaki hasi fayo kura yimbunda afite igikapu kiba cyuzuye imbunda n'umwicanyi yakoreraga DIA ariko yica abagizi ba nabi gusa mbega akorera leta. Jack, I'm sailing. Esa magarano wa musore twatangiwe. Please tell me this means we're back in business. Bwira ko tugiye gusubira mu kazi. Uri he? Time for some goddamn surveillance. Mane ndi gucunga. Do not go home. Do not go to your girl's house. Nuji wanyu nuje no kwa sheri wawe. Jya gukata amatike kandi wishyure cash. She knows you. Ntukoreshe ikarita ya ATM.
They're outside my window. bari hanze y'idirisha ryanjye. Come on, man, I'll be fine. Bandamira neza. You don't. Wamagare gute n'umamagare? Ntugire umuntu wamagara. Cyane cyane wo muri DIA. Now. Come on, Harry. Telefone yawe yishugunye. Yumva isasu. Marino yari guhamagara umusore bakoranaga Marina mubusa kugira umuntu amagara ngo yigengesere bahise bamurasa. Marino bahise bamurasa. Kumbe duri yatatswe. Wibuke bavuze ngo uyu musore bamwice. Bamaze kumenya ko yafumbuye ko bamutumye kwica umuntu kandi umuntu ari inzira karengane. Atari ikihebe. Umusore ukorera leta. Agiye no kwegura. Yeah. Kurasira abagabo. Mbega ko nino wa mukobwa kare bahuye anaryamye. It's not gun time. Nagara amasaha y'imbunda. Coffee time. N'amasaha y'ikawa. Do you have a burn bag? First, tell me what you're doing here. Banza umbwire icyo ukora hano. He just sent a team to kill me. Hari abantu baresha ikipe ngo inyice. And you're still asleep. Kandi yo kugisinziriye. Means you didn't know about it. Bivuze ngo ntabwo wari ubizi, sibyo? Of course not. I would have told you. Iyo mbabizi niko nakubwiye. Muko. That means you're next. Bivuze ngo nawe baragukurikiza bari bukwice. Dress. Ambara. Ambara. Bagambaniwe. All boats have Duke keys in the office, right? Harya ubwato bwanyu bugira imfunguzo hamwe mu bubika. Yatinze ugomba kuza gushaka imfunguzo bakavana baturiye amazi. Bimeze bite? Kobwa zano tarajya kuzi baramufata. Where is he? Ari hehe? Mukobwa baramufasha. Mbwira. Kobwa indwanyi. Ndwanyi barakikira mu nyubako mindani. You can tell me now, or you can tell me 5 minutes, man, it's your teeth. Gira none cyangwa se umbwire nyuma y'iminota 5 maze gukuramo amenyo. Gaturawe. Bararwana. Igikobwa imukobwa no kora DIA. Yari yaje kuneka umusore ariko reba arashaka kumurangiza. Bimeze bite? Hey. Naba DIA. Ngimbere. I counted 3. How many did you bring? Wasenye bangaye. Kobwa. Nige kigabo. Sasu wapi? Wapi? Bari kunenga. Bari kunenga. Unyuma ko mutanje filime yacu. Kobwa nige kigabo. Aragifuta. Hey. Yeah. Who sent you? Ndakohereje. You can tell me now or you can tell me in 5 minutes. Minus your teeth. Kira none cyangwa unsubize nyuma y'iminota 5 maze gukuramo amenyo 5. Wiyaje. Nari hafu. Ese biti. Ese neza. It's Lassiter. Elasila. Lesira niwe wohereje bano bagabo ni wa mugore twatangiranye. Niwe wohereje bicanye. Ni wa DIA. Hari igihe umenye makuru menshi ukaba wayazira. Usere ugiye kwegura mu kazi. Arazira ko yamenye ko umuntu wa nyuma yarashe atarakwiye gupfa. You've ever known. Do you understand that? Wa mukobwa nimba tugiye kujyana uribagirwa abantu bose ukunda n'ibyo witagaho byose. Ucikane. Mukobwa afata telefone ye. Ayishugunya mu mazi. Buri iyo bagiye kugukurikirana no telefone igendanira katsindwa. Never had anybody try to kill me before. Ntabwo nigeze ngira umuntu ugerageza kunyicana mbere. What scares you? Other than bees. Niki gutera ubwo busibye ivubi? Kurohama. Uyu musore atavuyemo ivubi, arya ni ivubi. Avuyemo amavubi bees. Akindi kintu kimutera ubwoba ni drowning, kurohama. Bimeze bite? Nuko dutangiye filime yacu. Wumva ni ngombwa. Baranzino. Ndahumura. Hano agasobanuye ni Rocky. Na Rocky na agasobanuye. Ubwo kabaye kanari baye gashakira irindi zina ritari iryo. Ubwo ni magendo. Hako nino. Abatumye abicanyi. Cleaning up your own mess. Ese ni gutya muhanagura amakosa yanyu ni Leicester. Watching the Hindenburg crash into the Titanic. Meze nk'umuntu uri kureba cyakiwe kiri kurohamisha Titanic cyangwa se Titanic. Soldier. When they're young and stupid, they believe anything you tell them. Then they get older, they wear out, grow a conscience. This is why we need a new breed of soldiers. Uriya musore ameze nk'abasirikare bakiri bato, ubabwira ikintu bakagikora. Atari ko bamaze gukora bagira umutima nama bakagira n'ubwoba bakica akazi. Ati niyo mpamvu dukeneye amaraso mashyashya. Niko yivugiye ntago ari njye bivuze. A little rogue project. Uriya musore tugiye kumwica tubeshye ko yari yamaze kuba ikihe. Nako yishwe n'ibyihebe. Give Henry a state funeral. Maze Henry namara gupfa tumushingure neza. Send 21 gun salute. Turase mu kirere amasasu 21 kugira ngo tumushingure mu cyubahiro. Remember this a hero. Tuzamwibuke nk'intwari.
ubuzima bukomeze bagiye kumwica. So come on, much like Henry, we're born to be collateral damage. Abasore nka Henry tuba tubabona nk'abantu baduteza ibibazo isaha n'isaha. Umusore bagiye kumwica bagaragaze ko yapfiriye mu kazi, yishwe n'abagizi ba nabi bamushyingurana icyubahiro rero umusirikare wa leta. Wa wundi batuma kuri misiyo zihambaye cyane. Ari hano kumwe na mukobwa bacikanye yamaze kumenya ukuri. Uyu musore amaze gukura, umusirikare yamaze gukura ngatangira kugira umutima nama. Ibyo mubwiye ntahita apfa kubikora ahubwo agatangira gutekereza byinshi, akagira n'ubwoba, afite ubwenge bwinshi. Ngo ariko iyo akiri muto bamubwira ikintu akavuga ati yesa, agahita ajya kugikora. Uyu musore ngo nicyo agiye kuzira, kuko yamaze kumenya ko umuntu yishe bamutumye kwica ntabwo yari umugizi wa nabi. 99% sure he was lying. That 1%. Bari hano baragana n'uwa mukobwa. Henry, has this ever happened to you before? Ese ibintu nk'ibi byigeze kuba mbere? Your own government trying to kill you. Leta ukorera igashaka kukwica. Wapi? Nah, that's new. Shani bishyashya pe. You've been agency a while, and can't you guess what this is all about? Umaze igihe muri agency wakeka impamvu ashaka kwicara iyihe? Lovely vacation with you. Iyo mba nzi impamvu ntabwo nakabaye ndi hano ndi kumwe nawe muri vacances. When I'm head of the agency, we're going to handle retirement very differently. Nje buryo nari nzi ko leta abantu iyo beguye bakira neza kurusha. Ntabwo nzi ko ujya kwegura bagatangira gushaka kukwica. Ni umusore yamenye ukuri. Ese kuki bashaka kumwica? Bimeze bite? Uri umunsi wo kwegura. Barakwereka bicaye ahantu hari indege yaje yasatira. Bimeze bite? Iniga yangije kumfata mani igi. Ibibazo byose wageramo ufite igi wabwira ati igi ndi hakunino kora umuti. Cyane cyane yajima musangira fanta. Nyine zo musangira byeri sinzi ariko yimwe fanta ngiye niyo nzi nk'umuntu ukijijwe. Danny, meet the Baron, middle-aged reprobate and best pilot I've ever known. Danny, Baron. Hey, Toast. Got your brains as requested. For now, you can hole up in my place in Cartagena. Basha Kunino. This is safe. Yeah, we're kind of in the shit here, man. I think Jack is dead. Ndakeka Jack yapfuye. Umwe amuhaye amakuru bari mu bwato. Yesu Kristo. Anyone follow you? They will. Let's go. Did I have one of those crackers? Sure. Thanks. Yeah. Hey! Bafashe indege. Bave hano berekere. Does he do this at home? I don't know. Birajya bikora mu rugo ya. Bini wa mugabo. If it's inappropriate Mwita Peterson. sort of thing at home, why would you think it's appropriate? Ibintu udakora mu rugo kuki ubikorera mu ishuri. Oh no, probably because science is so wicked. Erega impamvu mbikora ku ishuri siyansi labowa. They're going 100 miles an hour. Hello. Allo. You really didn't want me to retire. Henry, you're up. Ntabwo mwashaka ko negura. God. Uracyari muzima Imana ishimwe. Is Marino dead? Marino yapfuye? Yes. Yego yapfuye. Wa musore. Jack Willis. Jack Willis mwari uri mu bwato. Kumwe na Sirey. I swear it. Trust. Ntabwo ari njye wabikoze nyizera. Let me call you on another line. 604. Bindi nimero ntabwo uhamagara amuha nimero bari bumuhamagareho. Got 30 seconds. Waye amasegonda 30 umaze kumuhamagara. Uyu ni umubyeyi bamutumye ku ishuri, umunyeshuri bamutuma umubyeyi. Hey, excuse me. Buko. Could I borrow your phone for 5 minutes if I give you like $100? Niza telefone yawe nyivugireho. Minota 5 ndagwa amadolari 100. Start with who's Aba yagura indi phone. to Agent Zakaruski's apartment. Was that necessary? Also not my call. She's working for the Inspector General, not me. Is she with you? Umva bira byose byabaye ntabwo ari njye wabiteye nundi bari gukorera ni General. Not something I want to say over the phone. Ibintu byose biri hasi ntabwo nabikubwira kuri telefone ndi ku ishuri. Bini ibiki? We have a problem. Dufite ikibazo. Gemini, your old friend. Working with Janet Lassiter and her people. Inshuti yawe ikorana na Leslie kandi sinabahagarika ba Gemini bafite umushinga wa Gemini. Dormov. Nose Dormov. Did he have something to do with Gemini? Dormov yakoranaga na Gemini. Dormov, the guy that you had me pop on the train because you said he was a Russian. Dormov wa musore mwambwiye ngo ni icyebe cy'urusenga murasira muri gari ya moshi. Once upon a time. Yakoranaga na Gemini yigeze gukorana nayo. So you got me pulling triggers for Clay Valley. Uze ngo narashe umuntu murashe kubera afitanye ikibazo na Clay Vallis. How many other times you do this to me, Del? Teri nizijyari mwigeze mutuma nkuri ibi bintu nk'ico nzira karengane. Send me off to AMF somebody who didn't deserve it. Never, ever. This was a one-off. I swear on my son's life. N'ubwa mbere ndarahira ku buzima bw'umwana wanjye twatumye wica umuntu w'inzira karengane. All right, look. So Zakaruski is not a part of this. Agent Zakaruski uyu mukobwa turi kumwe ntabwo abirimo. Where? But I need both of you to come back. Mwembi abiri ndabakeneye mugaruke. So what, Del?
kubera iki aramukupa amenye ko bamukoresha bica umugabo w'inzirakarengane wakoranye n'umushinga bita Gemini wabiteye wese ngo ni Clay Valis niwe wabitumye. Baron and I served under Varys in the Marines. Baron nanjye twakoranye dukorera Valis. After he left the military, he started Gemini. Tukiva mu gisirikare yatangije umushinga witwa Gemini. Was smart enough to move 1500. Yene yisenja kuri cyane. Yeah. I blew that one. Tururi. Bahise bafata inzira barerekera. Bamenye ko wabiteye watumye bica umuntu w'inzirakarengane ari witwa Clay Valis. Yabicisha umuntu witwa Domirov. Ari Dorimov. Hafa ni Doromov. Yeah. Baje yitwa Cartagena ni muri Colombia. No bahise baza guhungira. It's billions of dollars a year to take out targets any way he sees fit. Uriya mugabo ujya utuma kwica abantu Clay yinjiza amamiliyari kubera kujya kudutuma ngo twice umuntu nawe yaba ari hose. They're who you call when you need 12 Saudi princes to... Badutuma muri kakazi usanga bakubwiye ngo genda uburisha ibikomangoma 12 byo muri Saudi Arabia tukagenda tukabirasa tukabyica ntihazagira umenya irengero ryabyo. Sniper school. Clay Varis takes me out on this boat about 5 miles. Ties these weights to my ankles. Uwo mugabo yajyaga mfata kera akanjugunya amazi yanziritse nka ruhama. Clay. About your fear of course he did. Yarasi kutinya amazi yego. So what did you do? Wakoraga iki yakunaze mu mazi ukiri muto? Witwa Clay. I tread water for as long as I could. Narwanaga n'amazi ko nshoboye. And then I drowned. Haruhama. Ariko ibuka imyitozo bamukoresheje abaga barimo kuruhama. They fished me out. Yarangiza kankura mu mazi. Told me I was now ready to serve. Akambwira ngo buniteguye none kuba nakurikiza amategeko ya gisirikare. Gasani. Niyo myitozo imwe mu myitozo yahawe. Tumwemo sha tutazabimbwa. Rwa rusaza bari rwagabirwa kubikere. Which is no war. Tumwemo kubwindi nambara y'ubutaha kandi iyo nambara idahari. Ibaza ariko. Right now we can use some shut eye. Sure. Just itari nambara. 1 room or 2. Bashakira ibyumba bibiri cyangwa urara mu cyumba kimwe bibiri. Shaka ibyumba bibiri. Yeah, I can put him in the garage. Ariko bishatse namurarisha no mu igaraje. Rooms will be fine. Oya dushakira ibyumba bibiri. Ni Gabi yo kubikeri yabacumbikiye. Gabi yaje kwirebera match. Axel Rugangura bafite umudomo hano uriya mwana rogeza mbega umunwa. Hehe. Muze. Gabi. Iryamye hano. Cyo yumvishe. Nta mukomando usinzira. Nta musirikare usinzira. Hari cyo yumvishe amasaha yo mu rukerera. Hari uwo yabonye. Nta musirikare usinzira. Umwana avayo. Hey! Nibikapu arara nibikapu hafaho. Hari cyo yumvishe naho yaraye ni Cartagena. Abanza arambara arikwiza avayo. Ikibazo cyabo. Rooftop. Batwerereje sniper ari ku rusenge. You to go with Baron someplace safe. Wegenda ure Baron mushakana umujya sniper ndagira ngo akuri kirenge. Umusori. We Shooter on the roof. hari umurashi ku rusenge. You're a shitty house guest, you know that? How the hell did they find us? Bamenye go toturi. She's really good, she just doesn't know what she doesn't know. Uriya mukobwa uze kumwitaho ni umuhanga nubwo afite umuhanga ntagazi afite ubwo buhanga. Dore umurashi hejuru y'inzu. Dore umurashi. Umusore no wavayo. Yamaze kumenya ko bamwerereje umurashi. Ni umuhanga cyane. Kano kaza gakoze imyaka. Umwana yaje mu kaza bibona ko bamwerereje umwana. Avayo. Bamwerereje umurashi. Kuri bano mu mazi ari kugenda areba umurashi hejuru y'inzu. Aramubanza. Aroseransi. Aramubanza. Simba mwana. Murashi gushyira mu gipimo wapi. Fire. Hey. Murashi. Mwana arariba. Nako ni umusaza. Kureba. Sasu. Nagato. Sasu. Bimeze biti. Cho. Hey. Achaho. Bamutumye umwicanyi. Bimeze biti. Yitsimbana. Gabagira cya. Kana gakenyereraho kuri usambunda ndindi. Bamutumyeho umwicanyi. Bimeze biti. Hey. Kureba hano ku rusenge ariko uriya mwicanyi ari banza aramupima neza kureba umwicanyi bamwoherereje barasa fotokopiye usibye kuba murusha imyaka umugabo yikangamo bibaze kujya kurasa umuntu ugasanga murasa
uyu yikangamo faya. Hey, umuntu bamwereje kumwica barasa. Bega ni nkuko wabona wowe ufite imyaka nka 30 cyangwa 50 ukabona bakoresha umwana wa 19 ariko usa nkaho ari weho, wagira ngo niwe ugifite iyo myaka mugabazamukana atinya no kurasa uwo mwicanyi basa. Bimeze bite? Faya. Hey, sasu nawe baramuha barahana bose na he ohereza ka grenade. Bimeze bite? Yo mwicanyi. Turudi. Stop right there! Hagarara huri. Who are you? Urinde. I don't want to shoot you! Sinshaka kurasa. Fine. Sawa. Mwicanyi. Don't shoot me. Nundase. Fine if I shoot you. Ariko nyenda kurasa. I could have killed you on the roof. Nariko nakwiciye ku rusenge. Maybe you should have. Wari kuba wanyishe nyine. Did they show you a picture of me? Bigeze bakwereka ifoto yanjye. Yeah, you look old. Narayibonye ifoto yawe ariko wowe urashaje, njye ndi muto. Nyagasani. Yarumirwa. You take one step closer. Wongera gutera indi ntambwe unyegera. Leave me no choice. Nta mahitamo uri buze kuba umpaye, ndakumena. Aramumena. Grenade! Umwana arayirasa. Subira hejuru. Umwana arabangutse. Faya mu nyubako. Katurori. Sas. Yeah. Sas mu nyubako. Uyafayo. Asa hano. Abaturage bamubonye bamanika amaboko. Bamutumyeho umwicanyi usa nkawe ni fotokopiye. Abazi Will Smith kera muri za 90 akiri umuraperi. Neza niwe mwana bamutumyeho kandi bamaze gukura. Sasu barika abi uri mu vesari. Hey, maze gusaza bamutumyeho umwana usa nkawe, wagira ngo ni wakiri muto. Gasani mugabo arababaye, manutse nabi manukana. Wamukurikira cyari tsoresora arabangutse cyane. Vayo merisi yo moto. Ngambura moto. Zana moto yacu. Dore umwicanyi. Turere yatangira moto. Ureba byiza kumenya utunyabiziga twose. Ugeze mu bibazo kagutabara. Hey. Ngo wapi ngo ngese ko mfitagura imodoka ndi umumotari. Na moto ugomba kuyizi. N'ubwato bwo kurasa. Yeah, no koga. Kwa tuntu twibanze. Katana. Yeah. Umwana. Sinzi. Asinjira mu twano. Yakurikiwe. Ariko ufitemo n'ubwoba. Sasu. Hey, mwana yaje. Umukurikiye niwe muto. Barasa neza. Nimba ari umwana yabyaye mu gasozi. Sinzi. Hejuru aramugigiza. Hey. Uya Katanu yakurikiwe. Bimeze bite? Turi Cartagena muri Colombia na Amerika. Amasasu barabana bose ni babi cyane. Yagira gutya amushugunyira moto. Fire. Dore umwana ukuntu abangutse. Niki dore ukuntu abangutse. Hey, fata motwano aramukurikira. Uje abangutse cyane. Tururi aramukurikira. Fire. Hey, uje abangutse. We aracyari muto ariko barasa. Ifotokopi yari hano yakurikiwe inyuma ye. Hey, umwana imeze biti. Yeah. Katurore mujyi hagati Cartagena. Yeah. Fire yakurikiwe. Hey. Sasu imodoka yabanza irasipine ibura uburinganire umwana ariko cawo wamukurikiye arabangutse cyane ariko nta n'umwe wagaya. Sinzi fire. Yeah.
amasasaranga bimeze biti. Yeah. Hey. Bano bari kubireba byose biri kuba. Motari yamukurikiye buretse. Motari babiri wapi? Mwana amukoza y'uyu arasigara. Mwana murusha tekinike. Ngungonge yamaze gusaza. Mwana bohereje ni fotokopiye. Kore cyane mudodo mwana. Karaga mutera ipine. Jido ya moto. Bari mana y'abamotari. Hey. Singa moto. Cyane. Hey. Turari. Vayo. Gongo mugabo biranga. Barasa. Will Smith muto. Vayo wapi? Gasani. Ya vayo. Muhagarare. Guhagarika imodoka. Motari ari hano. Motari ari muri cyane. Vayo. Mushukunyira moto. Yarakwepa wapi? Sinzi. Mwicanye kure y'icyuma. Umusore benda gusa neza. Polisi vayo. Yukureba umwicanye aramubura. Sigara ingofero y'umwicanye. Nuva huri. Shira ku modoka. Bano barareba. Uyarafashwe umwicanye aburi wirengero. Sasu yaje gutora ingofero y'umwicanye. Umwicanye ataye ingofero hano. Bira ni ibiki banyarwanda. Yeah. Tugaruke kuri polisi aho bamufungiye. Nawe byamucanze. Uriya mwicanye dusa undusha kubanguka. Ufunira mu bavi Brogan. Bashi kumuhamagara Brogan. Mukoreyo ni pingu. Brogan. Shira mu modoka. Twerekere. Murakoze. No problem. Your place is burned. Give me some records, see him coming. Mva ni wawe rero harangiye ntago twasubira. Kandi hano nabasha kuba meze neza. She thought the diplomatic approach made more sense. Sasa baje no kubiganiraho ibyabaye. Great work in there. Ariko mwakoze umuti ko nkura gereza fata chance bagiye kumucikisha bigize abayobozi. Tujya Budapest. Jack's informant. Hariyo umuntu waga makuru Jack ni wa musaza twabonye barasira mu bwato ari kumwe na Slay Queen. They're coming after me because they think Jack told me something classic. Impamvu bari komiga nuko bazi ko Jack hari ikintu kizima yambwiye. I'm sorry, Pop. Cyerekeranye n'itwa Yuri kandi koko niko byagenze umusore baramwumvirije agiye kwegura. Ari mu bwato bamubwira turi muntu wishe ntago yari ikiyebe. Whoa. Take it someone's Gulfstream? I mean, you'd really have to love a guy to do that. I know just the fella. Give me a... Bakenze umuntu namagara kadutiza indege tujyana. Uyu no mupilote no muhanga nawe yigeze kubakora ku bwato. Bakene indege bajyana Budapest. Ni muri Hungariya. Urwa mukuru wa Hungary. Aje umva karirimbo. Agara woman. Way of a town. Good to me. Oh yeah, mambo vipi? She give money. Mbiyo ndirimbo ariko. Bari mu bwato bari muri ka private jet. Hari ngombwa uje gutega biriya bintu rega kujya gutega ikikanombe indege. Usiko burana niri ari twegera urugendo wicaranye n'abantu. Ngiye nago nategera ikanombe cya kindi kibuga icyo aricyo cyose. Indege yanjye biparitse nyine ikanombe ku ruhande ka private ngagenda uwumwe. Ameze nkuri muri taxi voiture rero ntago ndi mugenzi wanyu. Hako nino. Similarity? Ura musore abonye musase? Yeah, I noticed that too. Nanjye nabibonye ko dusa. None You never had a long-term relationship? wigeze ukunda n'umuntu igihe kinini oya? Unless we count. Usibye weho. Kandi nta minsi 3 bamaranye. Is it possible that you could have... Ese birashoboka ko warabyaye nk'umwana mu gasozi akabare bakoreshejeho kukwica? Oya. Then how do you explain that? Ese bino wabisobanura utumva Dani. Alright. Sibyo mbabarira. Umugabo nawe byamucanze umukobwa kujya atangiye kubwira ati uriya musore mwarwanaga murasa. Neza ni fotokopi yawe. Ni umwana wabyaye mu gasozi akabaje kuvunira mu mavi wapi? Thank you, by the way. Ariko hagato wakoze. Nakoze iki? I'm leaving Baron's apartment so I wouldn't be a target. Twansize mu rugo rwa Baroni. Coming to get me in Georgia when you could have just run for your life. Wibuka umusore yahunze arabwira ati mwe musigare mu nzu mwicanye bari wakurikira wenyine nta bandi amusanganye. Give you a free trip to Hungary. Ye kujyana Hungary uhuriye n'abandi bantu. Waye urugendo rw'ubuntu. Hungarians. Ndasanga yo ndi ba Hungarians abantu batuye muri Hungary. Mu
umurwa mukuru ni Budapest ngo niho bagiye. Turere ubwo nabona guriya muhungu waje kunyica nameze nk'ubonye umuzimu cyamucanze. Wabonye umuzimu ufite imbunda mbega niko byari bimeze. buri mbarutso yose nakuriye nica abantu. Igase yagize ngo aribonye akiri muto, ubonye umuntu basa neza. Bano batangira kumaza tese n'umwana wawe. Tugaruke hako nino Grenville aruhari ni Clay. Uyu niwe bari kuvuga ngo wohereje bari abicanyi. Kumbe dore wa mwana bari bohereje kwica Henry ari hano. I told you to stay in Colombia and await orders. Nakubwiye ngo ugume muri Colombia utegereza andi mategeko. I wanted to talk to you. Nashaka kuvugana nawe. Icyo cyangaruye. Ni muzehe mwibuke muri shure map. Arya karoti amaze gusaza imyaka we. Mwibuke muri Inside Man. He's the best. No one mbere. That's why I sent you. Niyo mpamvu twakohereje uriya musore twakohereje no one mbere. He knew every move of mine before I yasaga nk'uzi buri tekinike ngiye gukoresha mbere yuko yikoresha. have him. Nari mufite. Take the shot. Navuga nireka murase. Hanyuma he'd be gone. gasanga aragiye yasaga nk'unzi neza. Like a ghost. Ameze nk'umuzimu. Did you get a look at his face? Wamurebye mu isura. Not really. I saw him up the stairs through. Namubonye kuri escalier ameze ngaho mu kirahure gishaje. He got a line on there. I had to jump down. What do we always do? Yasohotse musimbuko twakubwiye ngo iki? You put his back against the wall. Twarakubwiye ngo ujye uguma hejuru y'umuntu umusunikire ku nzu. No there. Byo ndabizi. The whole thing was weird. Ibintu byose byari bitangaje pe. How? Gute? I know it was. Sinzi ariko. If I were byasaga nkaho. watching it all. Byasaga nkaho ndi kubireba byose. Who is he? Yesu wundi uriya nindi? Junior, this thing. Junior. You're struggling with this strength. Ibintu uri kunyuramo ni ibintu bidasanzwe. N'ubwoba. Don't hate it. Wikwanga ubwoba. Lean into it. Ubwo bwoba bufate. Embrace it. Ubwakire. And then overcome it. Uraza kuburenga. Are right on kugira ngo umve amagambo. This cause. You hungry? Urashonje? Yes, sir. Yes, sir. Ndashonje. Cereal sound good? Wakuzanira se bya cereals ukarya yego. Yes, sir. Yego. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uri kumubwira kumwita mwana wanjye. Ariko ntabwo yamubyara kuko uyu ni umwirabura uriya ni umuzungu. Rebye amafoto bari kumwe n'uyu mugabo akira akana. Kumbe kuri no harabari kurasa hejuru mu kirere. Baturage bari kwiruka bimeze biti. Hey, naho batugaruye. Aramodoka yanditseho Gemini utagiye kuva mu basore bambaye gutyo. Arabavuyemo bari mu modoka byanditseho Gemini. Yeah. Katururi. Fire. Hey! Kumbe bari mu myitozo. Bari mu myitozo. Kumbe ni hano ari. Faces. Ndi kubona amasura menshi mashyashya. Kumbe ni kuri wa mushinga Gemini aho baba bari. Do they understand the rules of engagement? Ese amategeko yo kwataka baba bayazi? Whatever moves they shoot. Cyangwa bapfa kurasa ikintu cyose babonye. Discipline. Ni abahatari bafite discipline. If they get a clean shot at their targets. Yababwiye ngo barasa bari hejuru. You should think about that on your way to Budapest. Nawe mu nzira ugiye Budapest umenye ko ari byo uri bukore. Henry's just landed there. You're moving out. Yeah. Uyu ngagiye Budapest. Kandi wibuke na wa wundi basa ni hari.
tugaruke Budapest, Hungary. Yeah. Eniko. Thank you for your time. Here are the samples. Mbonye abantu bari kunyandikira ngo Rocky ngoro nisenga yiwe boro ngiri kuri Facebook ne uri kutwandikira ntabwo nkoresha Facebook nayo babwiye kenshi mwimbwira ibyo bintu twikomereza filime ibyo bizamini mbikeneye mu masaha abiri ubinsubize amuhaye amaraso barakwerekana wa mukobwa ari hano. You got a meeting with Yuri. Dufite inama na Yuri. Agreed to sit with us. Yemeye kuganira natwe. Right? I think I know why he's as good as you, Henry. Maze kumenya impamvu uriya musore yari umuhanga nkawe uriya wabarashe. He is you. Uriya musore ni weho umva amagambo. Ngo iki wa wundi wabarashe. There's a DNA lab here. Hano hari ibisubizo bya DNA bivuye muri laboratoire nona. Yours in the baseball cap he was wearing. Yango fere yataye harimo imisatsi twagiye tuyikoramo ibizamini bya DNA. He had to be your son, so nabanje gushaka umuhungu wawe. They did 3 tests. Basuzumye inshuro eshatu. DNA and his. DNA zawe nizo zi. All 3 came back identical. Inshuro eshatu DNA zawe nizo zi. Not close, identical. Ntabwo uriya bivuze ngo n'umwana wabyaye buri mwana wabyaye bapimye DNA basanga uriho kuri 90-80 bakavuga ngo n'umwana wawe. Ati zawe zingana n'izi ni identical ntabwo ziri close. They thought it was a mistake that I'd given you samples of the same person, but I didn't. He is you. Uriya muhungu wakurasaga ni weho. Bira bishoboka gute? Ibaze banzaniye umuntu bakambwira ngo ninjye. DNA zingana zireshya bivuze ngo barakoze photocopy yawe. You think they clone more? Urakeka bakoze clone y'undi muntu. Clone ni nka photocopy y'umuntu uko bakora photocopy y'urupapuro nyene ni clone yawe. Nelson Mandela couldn't kill a man on a moving train. Kuki batakoze Nelson Mandela se basi nimba bashaka gukora clone y'undi muntu. Ati Nelson Mandela se yabasha kurasa umuntu ari muri gare moshi rukanga iri mu birometero byinshi akarasa umuntu. Bivuze ngo uyu musore nawe ntasanzwe. Warabwiye ati nimba barashaka gukora abandi bantu kuki batakoze abantu b'intwari nka Nelson Mandela bakarika gukora njyewe. Ati nawe ntusanzwe ubasha kurasa umuntu ari muri gare moshi igenda uri ibirometero 2 hafi aho. Yuri Mr. Broden. na Nelson Mandela ntago mumuzi ntago ndi bumugaruke hope basi reka mvuge Madiba. Yeah. Before we begin, I must confess. Mbere ko tutangira kamanze nemera icyaha. For many years. Akazi kawe ndagakunda pe. So you know who I... Uzundi wese. Cyane. Long time listener, first time caller, as they say in your country. Mu gihugu cyane ko bajya bavuga tumuntu arigiye guhamagara bwa mbere maze igihe kinini kumva. And your retirement, but ndabizi wari ugiye kwegura ariko. Akazi kawe kanyuma wakoze kaje mingabo. Leta yanjye yarambeshye ishaka kunyicuru. In Russia, Uburusiya Tuesday. Tubyita kuwa kabiri. Americans, it hurts your feelings. Ariko abanyamerika birababaza. So, none why was Dormov trying to go back to Russia? Ni cyatumaga Dormov ashaka gusubira mu Burusiya. Undi yarasiye muri gari ya moshi. Very American. You're a busy man. Sanga ari umugabo ufite akazi kenshi. We were both friends with Jack. Je nawe twari inshuti witwa Jack undi barasiye mu bwato. I know his death like you. Nanjye rwose urupfu rwe rwarancegeshe nkawe. And I have not killed you. Impamvu rero ngaba narakwica is we share a common enemy. Uko dusangiye umwanzi. Clay Velis, w'umwanzi wacu. He lured Dormov to the west, founded his lab. Niwe wajyanye Dormov muri Amerika, muri Burengerazuba ajya gukorera laboratoire yo gukora abantu. But in 95, I was the sheep. It is a compliment. And you are the only one. With your DNA, Veris raised the boy as his own. Uriya mugabo Clay yaje gufata DNA zawe aziremamo undi muntu ndetse akoramo umuntu umeze nkawe amurera nk'umwana we. None Dormov kuki ashaka kugenda? Tried to lure him back. Twagerageje kumugarura mu Rusiya Dormov. Last year they had a falling out. Dormov got scared, reached out to me. Dormov nibwo yaje kugira ubwoba aramamagara. Still doesn't explain why I was sent to kill. Nyine mbwira impamvu bantumye kwica Dormov. Wa mu Rusiya uri muri Garemoshi. Made a breakthrough. Modified human DNA. Uriya mugabo Dormov yaramaze kumenya uburyo wakoramo abantu benshi ukoresha DNA zabo. Soldiers to be stronger. Dormov yifuza ko umusirikare yaba akomeye bakora. Akomeye arahambaye. Ariko Veris we yashakaga ibindi birenze Clay Velis. What something? Yashakaga ibiki? Mr. Brogan. Yashakaga Brogan. You are the best at what you do. Niwe muntu wa mbere mu kazi ukora. So you get tired. Ariko maze kunanirwa, ugira ubwoba, urashidikanya, wumva uburibwe, ushaka no kwihorera. You have a conscience? Mbega ufite umutima nama nicyo batashakaga. Ibyo bikugira umuntu. Up to me as a soldier. Ibyo rero bikugira umusirikare uciriritse. That's profitable.
Clayton Veris is playing God with Clayton ari gukinira kuri DNA za wakora abandi bantu. Tugomba kumuhagarika. Ati kuko umuhanga mu kazi ukora baravuze ati nago bakora abandi bantu bakora undi muntu umeze nkawe. Buriya ukuntu buri mu kazi ugashoboye neza bakavuga ati tuzanye abandi bantu bagakora neza. Ari mpamvu abantu bicara bakavuga ati ntago twabona umusobanuzi umeze nka Rocky, ariko byibura Rocky buriya tumufashe tukamukoramo we umeze nkawe, bakankuramo indi fotokopi imeze nkanjye ndetse nyinshi, akazi kagenda neza cyane. Ariko bashatse kuzana undi nago nyine byaba bimeze nka bya bindi byanjye. Wenda byaba byiza ariko nago byaba biri perfect. Rega bari abana bari poa nje nkaba perfect. What the hell do you know about that? I'm a big fan. What can I say? Rega ndumufana wawe. Ndakwemera G. Genda uhagarika uwo mugabo. Barashaka kumukoramo baweho benshi. Uyu musore ni umuhanga mu kazi akora, arasa abantu neza cyane, ni umuhanga. Umusirikare mwiza. Ni umuhanga afite ubwenge. Uriya kuba ufite impano ntago bihagije idaherekejwe n'ubundi bumenyi n'ubwenge. What? Just saying you. You know you're 51. Maze kuza imyaka 51 ndabizi ceceka. He's the mirror you don't want to look into, Henry. Uriya musore ameze nk'indererwa mudashaka kurebamo. Best shot at getting to Veris. Ariko niwe muntu twanyura kugira ngo tugere kuri Veris. Sasa bano barashaka kunyura kuri wa musore waje kumurasa uriya fotokopi kugira ngo bagere kuri Veris. Janet Lassiter? Janet Lester? Who wants to know? Ninde ushaka kumenya? I have a message for you, man. Ufite ubutumwa man. Transferred $1,000 into my phone. Banyohereje igihumbi cy'idolari kugira ngo uzanire ubutumwa. This person have a name? Uwo muntu wagutumye afite izina? Name is $1,000 into my Feathercoin account. Je yambwiye ngo yitwa igihumbi cy'idolari yanyoherereje ngo nkuzanire ubutumwa. Hello, Janet. Hello, Janet. Kill me again. Mbere kushaka kongera kunyica. Your home address is the Zanu tuye 2 Carroll Grove. Baramubwira. Security alarm code is. Uyu ni wundi watumye abicanyi imbere na mbere dutangira filime ngo bajye kwicira musore afatanije na kure Veris. Sasa barabwiye ati wa mugore tuzanu tuye. Igihe uvuye ibyukira. Every night you stand in front of your huge living room window, sipping a Buri joro banzu gagarara hanze ukanywa margarita ni inzoga. on the TV. Wearing your nice, comfy sweatpants. Wambaye sweat pants tuba tukureba. Telefone. This is Lassiter. Uyu ni Lester. Shooters at your 10 and 2. Hari umwicanyi ukuri inyuma n'ukuri imbere. Now, if I thought the world needed another me, I would have had a kid. Nimba mwari mukeneye undi muntu umeze nkanjye kuri iyi si yo mumbwira nkabyara kugira ngo mukore undi nkanjye. Must know that. Yeah, Papa umusore. it's the answer. Something goes wrong. Umusore yicara nari kumubeshya ati nagushyizeho ba snipe iburyo n'inyuma barakurasa numbwira ibintu bitari byo. Now, I have your agent with me against her will. Mfite umu agent wawe muri kano kanya. Witwa Daniel Zakarueski. Wants to come in. Fine. Aragira ngo agaruke mu kazi. She is a patriot. Akunda igihugu ameze nkanjye. Like me. She still wants to spend the next couple decades scoring touchdowns. Ariko atandukaniye nanjye arifuza kumarana namwe indi myaka nka 20 abakorera mbere yuko yegura. 10 and 2, Janet. Janet wibuke ko inyuma no kuri n'ibumoso tukuriho. Turn her over to is the guy you sent after me in Cartagena. Ndagira ngo mumuze nawe musore mwanyoreje muri Cartagena ngase kundasa. Family reunion. Umuryango sura shagura. Yego. Keep it up. You'll be the first person I ever killed for free. Ubi nutohereza uriya musore mwohereje karenga nyice niwe muntu wa mbere ndibuze kwica mwiciye ubuntu. 5 minutes. Iminota 5 araba kugezeho. Yahita amenya ko umusore ageze hano kuni no muri Budapest. She'll be in the courtyard of the Vitahunyad Castle at midnight. Amubwira ahantu baza guhurira. Enjoy your latte. None wishimira iyo kawe uri kunywa iyo latte. Adios, motherfucker. How the hell does he know we're here? Bamenye gute ko turi hano? Musore basabye bamwohereje bamaze kumwohereza kare. Katururi. Uyazano naho bavuze ngo baza guhurira muri iri joro. This is gonna work, right? Bino biraza gukora ariko. Yes. Cyane. How do you know? Ubizi gute? I know his taste. Uriya musore nzi ukuntu ameze, nimba ameze nkanjye baramuremye nkanjye uko atekereza niko ntekereza ibyo nimva muri ibyo yumvamo. Nako bimeze nimba hari umuntu umeze nkanjye ubwo bamukoza ameze nkanjye. Uko niyumva niko yumva ibyo atekereza nibyo ntekereza, ibyo nakora niwe nibyo yakora. Nimba nsenga nubwo yabasinga. For you in Georgia. Nyine bakoze umuntu umeze nkawe ubwo ari weho nyine. Ntago muba musa gusa. Uwo musa ni impanga. He was born with that too. Ibyo niyumvamo nawe yarabivukanye. He wants me. Arashaka njye. Wa musore. Kabakise Gemini. Gemini man. Avayo.
musifura we vayo hano sha vayo hano tururi aza kuri uyu kubitana neza barasa ni fotokopi bambonye aba yitsimbye ahantu ntago abazi nimba batamutumyeho bamudawushwa bamurasa abagaze ahantu mu nguni nta muntu aba yizeye umva cano ntago naza kugufata uhagarara ubundi ahantu nk'umugizi wa nabi cyangwa se nk'umuntu w'umuhatari uhagarara ahantu nyine uvuga ati nta dirishya rihari nta kinange batandase agakwereka aho uca bakagukurikira iburyo wa musore uyaca hano hano hantu ni heza iyi mbuga ni nziza bare madamu mbere ko dukomeza ndagira ngo ukuremo imyenda uvuze ngo iki I beg your pardon ndashaka kumenya ko utambaye urutsinga uri kunkurura nk'amajwi kuramo imyenda mbere na mbere unyise madamu je nyine bandeze ku buryo nubaha abantu banduta ibaza umwicanyi nk'uyu ijambo avuze ariko kuki unyise mabuja madamu nyine ati impamvu mwise mabuja ni uko ngiye bandeze ngo nubaha abantu banduta ibaze kuramo imyenda barebe ko nta rutsinga yambaye uyu musore afite disipurine urabona ukuntu ahita areba ku ruhande ariko ibaze ari pazo cyangwa mikoroje cy'amabano cyangwa aha hindukira turebe ko nta rutsinga arahindukira yakafitemo akadisipurine uyu mwicanyi arabanza amusaka ibisasi ari gusaka nyine yumve ko nta rutsinga bamuteze rukurura amajwi ibyo ari kuvuga batabizi naho bari guca neza ni Will Smith akiri muto wo muri za 90s iyo niwe muto mbega aramusaka ahantu hose shabisa nkaho ukunda kumenya akantu kose amakenga niyo yambeshejeho umvishe umusore ariko amakenga niyo yandinze kwigengesera mu yandi magambo ijambo ryiza ni amakenga ati kwigengesera nibyo bikimbeshejeho kantu ku kandi ukagace ukavuga ati kano kantu kanturuka nawe ninja yose ugiye ubona ukayibonamo ininja byajya biguha kuramba amategeko ya ni uko uwo mukobwa umuzana ari muzima amategeko yanjye ni ukumwica waye iminota 11 amubwira icyumba amusangamo nuko ngahambara tugende abwiye wa musore Henry ahamusanga amuha iminota 11 bahahurire turi Budapest wese afite taxi voiture kandi umukobwa ni witwaye You know, if you're going to use me as bait and possibly murder me, then the least you can do is indulge. Ariko menya uri kunkoresha nk'agatego cyangwa se nanjye ushaka kuza kunyica sibyo? Just outside Atlanta. You two have a lot in common. Wewe uriya musore mufite byinshi muhuriyeho Henry. Ndabishidikanya. You'd be surprised. Uraza gutungurwa. You know, I started following him too, just like you're doing. Uriya musore nanjye banyohereje ngo muneke nk'uko uri kumuhineka. Nza kumumenya. Big heart. Afite umutima nk'uko nawe ufite. What do you know about my heart? Umutima wanjye uzi iki? I know that you have one. Icyo nzi cyo nuko ufite nta kindi. I know that it's telling you that something about the job you've been given isn't right. Ndetse ikindi nzi nuko akazi bamaze iminsi bagutumaho gukora nawe ubizi ku mutima katari akazi keza. Batangiye kumuganiriza barabizi nawe siwe baramukoze baramutuma. Baramukoze. Ni clone. Bafayo. How much you paid the custodian? Nikibaza amafaranga wishyuye ngo uzane hano unzane hano ibumoso sha ufashe iyo minyururu yikureho kuraho basement umuzana muri basement menya umujyi wuzu jya ndeba za net geo nyinshi kingura komeza imbere I wonder how many people are buried down here. Nikwibaza abantu bashyinguye none bangana iki? Sora muzana hano. Bunda yikenyereraho.
jugunya hakurya arabanza atega grenade hano ku buryo umuntu uri buze kwaca akomye kuri urutsinga grenade yahita imuzamura nagatego we umugozi arawurenga twagiye amatara arayakupa ku buryo umuntu uri bumukurikire bikuriya musore agomba kumukurikira mubwiye ko amusanga hano ni Henry ni yinjira hano grenade iramuturitsa kuko ntago ari buze kuba habona No joke. I mean, I get the idea. iriya grenade uteze mu nzira ntago ari imikino Your strength in close quarters favors you, right? I mean, you can't throw a grenade without killing me too. iriya grenade nawe ushobora kukwica nanjye ikanyica uteze Some sort of sedative agent. tururi Way ahead of me. Gas mask and night vision. Very smart. wambaye mask kubera uri gukupa amatara ufite na za night vision uri kureba mu gicuku But can I ask you something? ngere cyo ngusaba muko wari cyo kuvuga How much do you know about? uriya mugabo ugiye kwicara n'urumuziki I'm dead? Guy cracked. Killed 8 ops in a single. bambwiye ko yishe abasore bacu 8 baba agent No. oya baramubeshyira Exactly. ntago aribyo byabaye nari impari The night all those operatives were hit. iryo joro abo ba operatives banyu baza nari impari By Gemini. boherejwe na Gemini But his father was shot in Virginia and njye nokurikira amagambo in Savannah. uriya musore baramubeshyira ubwo bari bamwirije abantu ngo bamwice ntago ari we wabishe Henry can shoot long distance, but he can't shoot that long. uyarakupa Come on. Just think, does that make any sense to you? ese ibyo bintu bumva bisobanutse bakubwiye I'm saying it. njya mvuga ubundi uri kubyumva mufunga umuntu ubu noneho biraruta bakiro bumva grenade iraturitse rwari witurikanye tururi waje depozano umuntu yambaye night vision ukamucanira urumuri mu maso ahita amera nk'impumyi baramufashe n'uyu barasa neza ni wewe nawe yaramurebye arikanga ni wewe ni korone ye none ibintu byose ni we buri impanga mu bamusa ariko mushobora kuba mutandukanye none uyu barasaba tekereza kimwe bakora kimwe ibintu byose n'umubiri ibintu byose mbega ni korone ye mbega ni identical DNA zabo ntago ziri close DNA ubundi ntago ijya imacinga ngo umuntu nimba mupimye ngo ni umuntu wawe ngo birahura 100% cyangwa impanga ngo ni 100% barabipima nyine bagasanga biri close wenda 90% 99 ibintu nk'ibyo ariko none yari clone biba biri identical neza bimacinga kakajana ku kandi mbega ibyo wiyumvamo nawe nibyo bayiyumvamo ibyo ukunda nawe nibyo bakunda ibyo utarya nibyo batarya kugira ubyumve neza mu gihe impanga ari igihe usanga imwe inywa byeri indi itazinywa ariko basa kugira ngo bitandukanye neza ibyo bintu rero babana ntago baba babizi nk'ibyo ndi kubabwira sibyo n'ikimenyimenyi mfite ubumenyi rusange rega nasoma Thank you. urakoze Gotta like one of those? Jesus, Henry. hako rero bamufashe ibaze ngufashe bamufatiye hano Thanks for the tip on the grenade. wakoze kuma makuru ya grenade You were talking to him the whole time. mwavuganaga cyagiye cyose umukobwa yari yambaye akantu gakurura amajwi mu ryinyo niyo mpamvu iriya grenade yayivuzeho uyu yaje azi ko ihari I do not want to kill you, umusore sinshaka kukwica but I absolutely will if I have. ariko niba ngombwa ndaguhitana ngufashe Did Cleaver's tell you about me? kuri Ivarisi yakumbwiyeho iki Okay, well let me tell you about. okay ngereka nkubwire kuri I wakureze know Mr. Varys very. Varisi ndamuzi neza How did he start you? yagutangiye gute Eating birds, mujya guhiga inyoni mugahiga inkwavu deer, mutangira guhiga impongo 10, 20 years. uje imyaka 20 Ordered you to shoot a person. nibwo bwa mbere warashe umuntu sibyo You need this ring true? ibyo bintu numva hari icyo biziho Yeah. yego He told you to lean into your feet. yarakubwiye ngo ubwoba bwawe ujye ubufata ubukomeze A warrior. kubera ko urindwanye Great gifts to defend the weak, ngo ufite imana idasanzwe yo kurengera abanyantege nke but he couldn't stop the noise. ariko urusaku rwe ntajya ruhagarika That secret part of you that always felt a little different than hari uruhande rumwe muri wo ruhora rukubwira ibintu bitandukanye n'ibyo uriya mugabo arakubwira here though. bitangaje You don't know shit. nta kintu uzi I know you inside out and back. uzi imbere n'inyuma musore kuko tumeze kimwe Allergic to bees, you hate something. ndabizi You always sneeze. ugira witsamura inshuro enye ndetse nawe ugira ririji ku mavubi ivubi rikuriye ugira ririji You're meticulous, thorough, ufite disipurine uratuje ntabwo ujya ukora agace you love puzzles. ukunda puzzles You're a chess player. ukina chess ni ya mikino imeze nka dame
good too, I bet. ndetse uri n'umuhanga umeze nkanjye. You suffer from insomnia. ariko iyo ugiye kuryamura ibitotsi It lets you sleep. ubwonko bwawe ntibutuma usinzira It attacks you with nightmares. kuko iyo uryamye uhura n'indoto mbi In the morning, somebody please save me. ku buryo zigeze saa 9 z'ijoro urota uri mu bibazo ukumva wabwira umuntu ngo nagutabare. Worst. bituma wishidikanyaho And you hate yourself. bigatuma wiyanga They make you feel weak. kuko bituma wumva uri umunyantege nke Doesn't doubt. kandi nta musirikare wakagombye kwishidikanyaho. The only time you ever igihe kimwe cyonyine ujya wumva wishimye you're flat on your belly about to squeeze a ni igihe uba uryamye wubitsinda ugiye kurasa umuntu nka sniper. The world makes perfect sense. ibyo none utangiye kubisobanukirwa. How do you think I know all of that? urakeka ibyo byose mbizi gute? ntabwo byitayeho. Look at me! reba Dummy! wa mukinga we, Look at us! turebe nge nawe. 25 years ago, your father took my blood and he imyaka 25 ishize papa yanwaye amaraso aragukora gukuye muri nge. is identical. DNA zacu ziri identical turi kimwe. arakubwira ukuri ceceka. He chose me because there's never been anybody like me. impamvu yambisemo agakora umuntu umeze nkanjye nuko nta wundi muntu wigeze ubaho umeze nkanjye. wumvisha ariko kwikina kuri hano ati impamvu yambisemo agakora undi muntu umeze nkanjye nuko nta wundi muntu wigeze uba kuri isi umeze nkanjye. kuriya nta wundi wanyu na ruki. Best. impamvu yambisemo nuko ndi uwa mbere. You are obviously not the best. biragaragara ntabwo uri uwa mbere nagufatiyeho imbunda wakigoryiwe. You got a hard ass head. Guess this was supposed to be your birthday or something. wabona yarajyaga kubeshya ngo wagize isabukuru. Had to do it. kandi nta sabukuru ugira baragukoze. umuntu bakoze sagira isabukuru bw'isabukuru yawe ni iyanjye. That's the maniac you're pulling a trigger for. Shut your mouth about him. uwo muntu uri gukorera yarakubeshye uri kugerageza gutabara. What are you? 23? imyaka 23 Still a virgin. uracyari n'imanzi sibyo? yego nanjye nagize iyo myaka ndi imanzi. ababizi neza nyine ni ukuvuga ngo nanjye bakoze umuntu umeze nkanjye twahora nkabwira ati sha nawe ntunywa inzoga urakijijwe ukunda gusengera aha nyine umubwira nk'uri kwibwira ibyo ukora neza usanga bihura. How could they love you? nigute abantu nk'abo bagukunda? Everybody's just tired. abantu bose bakoherezaho ni ibipimo. You're just a weapon. wori intwaro yabo. uyararakara we mbunda barayirwanira barayirwanira karugondene magazine ivamo. abasore ni babiri umuto n'umukuru kiki umutonya ariko aracyafitemo n'amaraso ashyushye n'udu tekinike dushya. baragigira uze kuri we muto nko guhura nawe n'umwana umeze nkaho ugifite imyaka 20 na uri muri 50. urumva uwo mwana bakurushamo akantu k'amavuta ariko nta mwana usya na ko mwana abana b'iyi minsi bataye umuco basigaye banasya. barikunenga ese bite kiki kana hano gafite imigeri karacyanyarutse. turore kobwa arabamurika. turore box punch. kana ko gafitemo n'amavuta. undi nawe ni umusaza ariko cyari mubi cyane biranga. ntumurase ari kubwira umukobwa ati ntumurase. depoza umwana mwereke ko nta mwana usya avoma. kana ariko karamugigiza katurore. biranga. biranga barikunenga. turore depoza hano mu nyubako. meze biti kura y'icyuma wapi squata iranga. mwana kure y'icyuma baragigira kure y'igufwa tera bamuzingira ku igufwa. shyira hasi ndakurasa. wapi abana kiramujomba. wapi yaragiterura bacamo parika mu mazi. kandi uriya mugabo atinya amazi. imba yatinya ubwo n'uyu arayatinya kurohama. icyo kintu cya mbere atinya. umukobwa arababona anagamo freri ayinagamo ibamurikira. tururi umukobwa zano uyu bari kumunywesha nkeri
akana kamurusha imbaraga bamaze no gusaza muri gatujye tubyemera turasaza none sinjye ugira ngo sindi gusaza mureka agende nanjye ndi gusaza mba nkeneye abasimbura niyo mpamvu ngira ngo bari abana babe biga babe bihugura biriya bintu byo kubanza bakaza gusobanura batarize babe babiretse babanze bige baze bansimbure ariko buriya aracika ciao njye ntago ndi wowe uriya mwana nicyo cyamboje ati njye ntago ndi wowe ari hehe nshiyeho murashe ku rutugu araza kwitakira si ikintu cyiza ntameze neza Well, it's not every day you see a guy get his ass kicked on 2 continents by himself. Man, ntabwo ari ibintu bisanzwe kubona umuntu w'umugabo bamukubitira ku migabane ibiri akubitwa n'umuntu ari wewe akubitwa mbega na wewe kuko uriya mwana ni we wuyu ibuke bamukubitiye muri Amerika yo hepfo n'umugabane bamukubitiye no ku mugabane w'Uburayi turi muri Hungary ikigoryi cy'inshuti ye kimucyuriye ntabwo bisanzwe kubona umugabo akubitwa na wewe bavuyeyo bahita bafata indege That poor kid karakana karengana must be terrified. buriya gafite ubwoba Then he's going home walking into a buzzsaw. buriya asubiye mu rugo asa nk'uwahangayitse yataye umutwe nta kintu azi aravuga uriya wewe muto mwana banza usinzire Not me. That's where the ghosts are. ntago nasinzira iyo usinziriye niho imizi mibiri ibaza ariko ngo mu ndoto niho imizi mibiri katorore beze bite Tell me something. gira icyo mbwiye Why is it so hard for you to kill this man? ni iki kiri kukugora kwica uriya mugabo You know how much I hate Big Hammock Park, Pop? uzi uburyo nanga uburyo unjyana muri za paka What? ngwiki Ever since I was about kuba mfite imyaka 12 old, we would shoot turkeys there. twajyaga kurasa bwa bunyamaswa bumeze mbega bumeze nka dendo bwa turkeys And I always hated it. kandi urabizi ko nabyangaga But I was an orphan, right? nari imfubyi How would we even know where my brother undi wari warubwiye ko n'iki kariyo sabukuru yanjye kandi ni imfubyi warandeze seemed to notice, so we just keep going. Okay, so next year we'll try Chuck E. Cheese. ubutanzahindura nzajya nkujyana Yeah. yego You wowe me, nanjye and the lab guys. na wa musore mwakoze muri laboratwari ari wenjye uyu niwe bavugaga Clay Velis avayo mwibuke muri Inside Man mwibuke muri Shure Map always believed teka noze nizera you'd be happier not knowing. ko wabaho wishimye ari uko utabizi Happy. utamenya ukuri nishima You know when I'm happy, Pop? uzigiye nishima papa When I'm flat on my belly, iyo nubitsinda about to squeeze a trigger. ngiye gukurura imbarutso ba sniper ko bajya kurasa babanje kubika The only time I'm happy. nicyo gihe cyonyine mbaho nishimye And this wasn't even a mistake. ibi nta nubwo byari ikosa gusa It's not like you got someone pregnant kibira byiza kuba ngo wateye umuntu inda and raised me. urangije ngo uramfata urandira nta ribi Made a decision wafashe umwanzuro to have a scientist uzana umunyesiyanse person. mukora umuntu Other person. mumukuye mu wundi muntu Exactly what it was. nuko byagenze Then you sent me urangije uranyohereza to kill him. ngo njye kwica wa muntu mwakozemo njyewe mwamunkuyemo Me. Are you sure to ubicanyi bose bari ku cyaringe mwohereje this on your own? wa musore umeze nk'uri kugenda mu gicucucucu cyawe Maybe you're my darkness. ahari niwe mwijima wanjye ahubwo The lie you told me kiriya kinyoma wambwiye that my parents ngo ababyeyi banjye dumped me at a fire ngo station. baraje banjugunya kuri fire station ngo urantora
And I believe that. nanjye ndabyizera kumbe warankoze. Do you know how that made me feel? uzi ibyo bintu ukuntu bituma niyumva Necessary lie. cyari ikinyoma gikwiye. This shit is necessary. nta na kimwe muri uyu mwanda kiri ngombwa. He made a choice to do this to me. wakoze amahitamo yo kunkora ibi bintu. That okay I am, boss. ese urumva ibyo bintu byatuma mera neza. Forget who you're talking to, Junior. wibagiwe uri kuvugana nawe Junior. uyu mwana bamwita Junior. uri kumva giti we. You just go over the edge because nabonye abasirikare benshi bapfa make a gift. That's not you. bitewe nuko babaye inshingano zirenze ubushobozi bwabo. And dependable, I made sure that you have something that Henry himself. nakoze ko nshoboye ngo ntumugire ikintu Henry adafite. Dedicated, present. icyo kintu ni ukugira papa wo kwitaho gukunda. That you are precious. wari ukwibutsa agaciro kawe n'uburyo uri umuhungu mwiza. Who's to give you all of Henry's gifts without his. yemba nifuza kuguha impano uriya Henry nagukuyemo adafite. Don't doubt, Junior. ntugashidikanye Junior we giti. uranyumva? You're better than that. ibyo urabirenze. gushidikanya ntabwo ari ibintu ukwiye gukora. ararira yamenye ukuri ariko uzi gukura bagakubwira ati Jimmy rero buriya wibona Jimmy Kabeza buriya uyusi wewe uri igikorone twagukuye mu wundi muntu twaragukoze. hari undi OG Jimmy utari weho. Let yourself down. wa mwana we wikwishyira hasi. shyira hasi. none umva numva ari nge muntu akoreka ncece ndeke kongera kwikina. nzajya nikina filime irangiye. ubundi gihe nahereye nikina asye. ubundi nikina kugira ngo mbakange ariko naje gusanga ntimugitinya bwoba bwarashize. ubundi biriya ni ibiki nimba musigaye munywa ibiki. mbere narikinaga mukikanga none ntimukikanga. ariko mbafashe. biratinze bana indege dore baparitse ni hano. Thanks, baby. urakoze baby zo nazo arashimira indege. pilote wabo ni ka private jet kihuse cyane. Should be a truck here somewhere. bajano bari kugenda uyu baramurasa. Don't move. uva aho uri. arabarashe yongeye yabagarukiye. wa mwana fotokopiye sasa ikintu bamurashe kimucenege. kimucenege atangira kurerembura. You can't do that. binago wabikora. You can't do that. He's allergic. amurashe kumbe amurashe uburozi bw'ivubi kandi uyu musore uzikagira ririje ku ivubi. ngaragagara Henry uri guhumeka bamurashe uburozi bw'ivubi. Henry humeka. You doing this? Come on. kuki ibintu bikoze bamurashe uburozi bw'ivubi kandi arwara alerije y'amavubi. Henry humeka ari abantu bagira alerije mbi cyane kwica ugapfa. Henry. apana bya bindi byo gufuruta gusa ugapfa. Histamine. mitamute yarayibabwira. You'll be fine. baza kumera sawa yise amutera umuti. I'm sorry. mbabarire. I had to be sure. nagomba kumenya neza kari byo. sasa uyu musore menya amuteye uburozi bw'ivubi kugira ngo amenye ko bateye kimwe na uburozi bw'ivubi urwari yarereje nawe kuko ari ko ameze. mbega yaraje gusuzuma ko ibyo bamubwiye ari byo uyu musore ameze nkawe. bose nyine ivubi ribatera yarereje. baragukurikira aho ugiye. Do you trust me? uranyizera? uranyizera? umwana bisa nkaho yatangiye kwizera bano bagabo. sasa icyo yakoze nta kindi yaramubwiye ati kubera bagukurikira yahise aza kumubaga. umwana yaje kumubaga yamaze kumenya ko uyu mugabo ntari birye bameze kimwe ndetse ari wewe banamumukozemo abwira wundi yamubeshye. yarabwiye ati kubera bagukurikirana ahantu hose ugiye uretse nkwereke yahise amukata aramubaga amukuramo ka tracking device. ni ka chip ka microchip gatonya. ni chip ubwo ntoya. musore yari chipped. barakanaga. You know him too. nawe uramuzi Felicien. Kuwait. Panama, Kuwait, Somalia twararwananye. Can you take us to him? watujyana ahantu ari. We need to shut him down. tugende tumuhagarike twembi nge nawe tujye guhagarika uriya mugabo. dore ngo barafata inzira berekere bashyize hamwe uriya mugabo bajye kumuhagarika kuko yarengereye. atangiye kujya akora abantu yigize imana. uzi kuba nicaye hano bakuza abandi bantu meze nk'aho. Philadelphia, right? wakuriye muri Philadelphia yego. Place called the Bottom. ahantu bitaga Bottom. The Bottom. Tell me about my mother. gira ibyerekeranye na mama wanjye. mama wawe
Helen Jackson yitwaga Helen Jackson worked 2 jobs for 40 years. yakoraga utuzi tubiri kandi afite imyaka 40. Whooped my ass. uwo mugore yajyaga nkubita. Did you deserve it? wabaga ubikwiye se gukubitwa? Just being angry and stupid and never really trying. najyaga ndakaranga ku rutuntu tw'ubugoryi nyine mama kankubita. nyine ubwo uri kumubaza nimba umuntu ameze nkawe baramukuye muri wowe nyine umubwira ibya mama wawe nawe ubwo biba bimureba kuko nawe ni weweho nyine ubwo mumeze kimwe. tangiye kumubwira naje kujya mu gisirikare. First time I ever made any real friends. nibwo naje gura n'inshuti za nyazo arimo iyo yiri inyuma mu gisirikare. nibwo nahuriye na Clayveris. mu gisirikare nibwo naje kubona ikintu nari nshoboye bya nyabyo. navuye ku rugamba rwa mbere mfite imidari yuzuye igituza cyanjye imidende ibikombe yari yarabimaze. wa mwana bino bintu ushatse wabiva mu gishoboye. ni iki nzi gukora gusa nibyo bakwigishije gusa. uracyafite umwanya wo kuba waba ikindi kintu. koko se naba muganga se umwavoka se waba umugabo ukaba papa. ibintu byose kano kazi umaze iminsi ukora kakweretse kutaba byo wabiba. ibyo byose njye narabijugunye sinigeze mba papa sinigeze mbyara nyine ni ingaraga ishaje. ameze nkanjye bura nanjye ndi ingaraga ishaje mfite imyaka igera muri 50 ariko ndi ingaragu. ese ubundi witwa nde? banyita Junior giti se banyita Kurey Junior. witwa nabi gusa Junior uri umuntu w'umugabo kitwa nyine ariyangana. ntabwo ari njye bivuze nikamubwiye. I need to talk to him. koko ngujyane we nkwiye kuvugana nawe. So what happens when we get nitumugero turamukorera iki tumufashe? Surrender. baparikano muri feruje muri tumufata tumukorera iki telefone. It's him. aramamagaye. I talk to him. muvugishe. The one to tell him we're all BFFs now. Take it. mwitabe. This is Junior. uyu ni Junior giti. With Brogan. uri kumwe na Brogan? How would I be with him? You sent me to. ntago turi kumwe wanyohereje kumwica. Just run. irukanka. What? Gwiki? Run. Get away. ndakubwiye ngo nimba uri kumwe n'uwo musore irukanka umuhunge. Just when you say. Junior ndifuza kuba utekanye. uwo musore Brogan nimba muri kumwe hute. Henry Brogan muhunge. ni papa wawe nyumvira muhunge. muhunge katururi. kureba imbere kumbera bagiye korasa musoke. musoke mu modoka barayizamura mambo vipi bimeze biti parika gutyo. Baron haruwahiriyemo ya nshuti yabo nyamunini Gabi yo kubikeri nuko yahiye. Gabi nuko yahiye urayita yiruka arabahunga. baramubwira ati bahunge. bano bacana katurori abicanyi baje bakora kampani bita Gemini Man niko gafilime turi kureba. bare Henry nshuti irapfuye. wa mugabo ajya gumutwara. Chief Mitchell. I need your units to stand. Unit zo ndagira ngo zihagarike. We're engaging with a terror cell that giye gura n'ikebe gifite intwaro zikomeye. Unit z'abapolisi zisubiza. sasa abapolisi bari baje gutabara dore ngo barabasubizayo. abantu baba abasirikare bakora ikigo gikomeye bita DIA dore polisi ngirakata. barebye ati polisi nisubireyo turi guhangana n'ikebe gikomeye. umwana avayo. abasirikare be bahagarika. uzi ikintu cyanya cyo Junior kumujya kure. uzi ibintu by'ibigwari kandi birambabaza. ndabizi ngo usabye byinshi. He deserves better than a missile shouting through his car. uriya musore akwiye byiza birenze kuba warasa imodoka y'imisiri. akwiye gupfa dore nguyu ukwiye gupfa. Kwame dore umwana faya igikoresho mu nyubako. mama we igikoresho bisasu mu nyubako bindani. uyajya hasi bimeze biti. bisasu muri alimantasiyo. bisasu fata umukobwa twagiye. bisasu ubundi iracicika. Are you gonna call those goons off now? No. wamagaye bari abaginga bakarekera oya. Just fire that. Take command.
Armor's weak at the joints. Eyes and neck are the kill shots. Uyu nguyu. Right, I take left. Urabizi fata ibumoso mfata iburyo. Nimba ntabinyuranisha. Fire! Fire! Muzzle disappear. Watch your round count. Mani wicunge. Aturori. Roger that. Bafayo ni babiri. Hey! Fire! Hey! Hey! Fast! Wanda! Imbunda yitunguyu. Tunguyu. Musasu. Bari baje kubarasa. Ba Gemini. Gira gutya. Baragigira. Yeah! Bishorera imbunda. Bana hano. Anyuzona Kwei. Kwei! Indwanyi. Yeah! Sas! Bafayo. Sas imbunda uburyo bayifata mukabona kabana batojwe. Urabona ko bafite kumwitozo. Bimeze bite? Grenade. Yeah! Aranigwa. Ananigwa. Ngufush. Ngufush. Bamufasha aramuruma. Aramuruma. Yeah! Hey! Aturori. Sasu. Cyo bakora barabizi. Kugerageza kugira umugabo wambwawe arabwira cyane. Yeah. Bafayo. Sasu inyuma. Dedicated. Arya ngo uri papa nkundo nyitaho ngo uruhari. Wamuginga. Fire! Fire! Garukura kuri umukobwa nawe abaha. Baha ibyabo. Turori. Go ahead. Komeza. Do it. Bikore ndasa. Ndasa. Yeah. Yeah. How many rounds you got left? Sigaranye amasasa angana iki? 1. Rimwe. Yeah. What? We're getting you into this. I was the one surveilling you. Yeah. Atubare kwa naragushyize muri ibintu atari ko ninjye wari kukuneka ngukurikirana. Sorry. Let's find our way out of this thing. Reka turwane dushaka inzira idukura muri ibi bintu. Tururi. Wambere arinjira yaramureba. Injira. Cece. Kumutwe. Babiri baragwa. Ibanyura mu bombi. Haje abandi benshi. Turapfuye. Shabandi. Shabandi. Kure agashoka urabizi. Fata agashoka. You're a great partner. Uri umunganizi mwiza. Yeah. Fata agapiki. Karana agapiki na agashoka. Kimwe muri ibyo. Iriya ni ishoka. Thank you. Urakoze. Sorry I ran. Mbabarire nirutse. It's been a rough night. How many? Byari ijoro rikomeye. I didn't see any. Ibangaye basigaye hanze na rumwe mbonye. Felix. Out of commission. Ntago ari bwongere kutugenda. We're still alive. Ariko ni muzima. Yes. Yego. Yeah. Kunino. Yeah. Yeah. Kombe. Dore washe. Dore kaje. Dore umuvuduko. Dore ko batumye. Dore kaje. Gasani. Nono akaje ku muvuduko gafite. Mwakiri. As bad as that? Bimeze biti. I'm fine. Bimeze neza. You're not. Ntabwo bimeze neza. Hold the elevator position. We're going to secure an out. Bakiraho. Ari cyaje kirasa. Bimeze biti. Kaje. Dore speed. Dore umuvuduko. Fajya. Kobwa aragiye. Aturari. Hano. Kije. Kira. Bangutse. Faya. Sasu ntacyo gitwara. Uretse. Hey. Kiki. Mujeri. Kije. Kira bangutse.
Kunino. Hey. Fire. Fire. Hey. Yeah. Nakuruka bazinga. Nakaje yakura yimbunda. Fire biranga. Bini ibiki? None ikisho cyo kirenzeho. Daramujari. Daramujari. Mama we. Hey. Hey. Uje. 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 Nakamenyera shaka. Tomanyira. Tomanyira. Fire. Hey. Mujari. Yagira gutya afata ikintu cy'ikigaze musubira inyuma. Fire. Aragitwika n'umukobwa. Icyari kishe. Yeah. Yeah. Turori. Yeah. Barachongera. Check. Yeah. Turori. Bazano kumukuramo icyo yambaye ku mutwe. Kureba na wasa nkabo. Nakandi gafotokopi kabo we. Igasani. Si bankozemo kopi zingaye. Baramupirase. Baragiye baramupirata. Baramushishuye. Yabonye ibindi bishishwa bye. Mfite ibishishwa bingaye. Baramushishuye. Arashishuye. Dore igishishurano, igishishwa. Dore igishishwa. Jeje. Don't you feel pain? Ese nta buribwe ujya wumva? Barabaza uyu. Nta buribwe ujya wumva? Nawe ni igishishwa. Nabizireka tumurase n'ubundi. Tumuhuhurire rimwe. Nuko yapfuye. Aha. Ese kumbona banshishuye cyane. Sike numva nanjye banshishura. I don't know why you're so angry, Henry. Sinzi impamvu warakaye Henry, haruwaje. Wumva amagambo uyu ni wagiye ukora ibishishwa byinshi. Ni wagiye ubashishura. Akoramo ibindi bintu. Avuye ni Clay. You were the inspiration for. Werega twakoye inganzo yo gukora ibi byose. None se washishura umuntu udafite umuhamagaro udafite inganzo n'impamvu banshishura. Iyo nyiri igitekerezo. I got the idea. Are you okay? Uzi impamvu yawe no kwigitekerezo umeze neza musore? Kafji. Kuri Kafji. Watching you go house to house, wishing I had a whole division of men. Kuko abantu ugenda muri Kafji urasa abantu nkakwifuza ko nkagira abasore bameze nkawe ku rugamba narakubonye. Urasa abantu. Wakanejejwe n'ibyo wakoze. Uyu musore yari umuhanga ku rugamba. Wakabaye warapfuye wowe. Wabonye ibyabaye ku rugamba. Byari amahana hambaye. Friends being sent home in a pine box. Inshuti zacu bazigaruye ziri mu masanduku ku rugamba. If there's a better way. Naje kuvuga ati hari ubundi buryo bwiza. And look what we created. Nibwo naje kureba bino twaremye. Bimeze nkawe. Yagiye arwana urugamba akabona abasirikare ukuntu bapfa bikamubabaza. Don't you think your country deserves? Ese nucyaka igihugu cyawe gikwiye abasirikare bafite verisiyo nk'iyawe bameze nkawe? Nta yindi verisiyo imeze nkanjye. Cyangwa uyu cyangwa undi wari wese. Oya. He was on his way to Yemen. Now uyu musore aragiye kujya muri Yemen uriya mwishe. None tugiye kohereza abana bafite imiryango ababyeyi babo nibapfirayo abo bana nibapfa ababyeyi babo zababara. Someone with just as many weaknesses as the terrorists that we're trying to kill, and you're going to tell me that's better? Tugiye kohereza abantu kwica ibyihebe. Tugiye twohereza abantu bakoze nkawe byaba ari byiza. Ariko tugiye kujya twohereza abana bafite imiryango, abana bapfire ku rugamba, ariko twohereje abantu bameze nkawe twagushishuyeho nta miryango bafite, nta muntu wabaririra. Nicyo umugabo ashaka. Nagiye nohereza abasirikare benshi bakajya ku rugamba bakagaruka bafite ryahungabana ya ndwara bita PTSD. Abasirikare benshi muri Amerika bavuye ku rugamba bafite iyo ndwara PTSD, traumatic stress disorder, ndumva ari byo mu magambo arambuye bita PTSD. Abaganga ubwo bari konyumva.
How many more me are running around out? none se ni bande bandi bameze nkanjye bari hano hanze? There's only one you, Junior. hari undi umwe umeze nkawe Junior. He was a weapon. uriya yari intwaro ntabwo yari nkawe, You're my son. kandi uri umwana wanjye. I love you ndanagukunda mwana we, as much as any father ever loved you. ndetse nk'uko umubyeyi wese w'umupapa yakunda umuhungu we. Vie ngufashe, wankozemo kopi y'abantu ndigishishwa, waranshishuye. Hey. we buretse aya irasa umuntu w'abandi. So what the hell are we gonna do? none dukora iki? Gonna turn them in? They're not gonna try. tumujyane kuri polisi? nitumujyana kuri polisi ntabwo bari bumukatire. We have to end this. reka tubirangirize hano, tumurangize tazakora n'abandi. Look at me. reba umugabo w'inga impamvu yakoze abandi bantu kugira ngo habeho igisirikare cy'abantu badafite imiryango, ntibazajya bapfira no ku rugamba hatagira ubaririra. Something inside of yourself. wa mwana urashuye umugabo, hari ikintu waba wangije muri weho. Never get fixed again. icyo kintu kandi waba wangije muri weho ntabwo cyazigera gikira. hari ikintu ukora kikazakuguma ntikizigere gikira. Don't. ibikora wibikora, Let it go. bireke bigende. Give it to me. mereza. You don't want those ghosts. iyo mizimu ntabwo ushaka izagukurikirana, nyizera. umwishe wajya umurota. uyu waramurasa, ariko njye imizimu nsanzwe nyirota ntaribi. umuzimu we nushaka uzantere. nishe benshi uyagiye ugira ngo hari icyo ntacyo, mbega apfuye ntaribi, ari njye umwishe ntaribi. we yamaze abantu arinze agira imyaka 50 yica abantu nta kibazo. ikibi ni ukubona umwana nk'uyu ari kwica aravuga ati wa mwana we. tugaruke kuri uyu ni Peterson. abasaza n'inzoga kweri bo muri Amerika, ngaho ufata fanta ureke inzoga utazabimbwa. Surprised you give a shit. ntunguwe no kubona unyitayeho. Anymore. ntabwo twakongera kuba inshuti. You did let them try to kill me. kuko warabaretse bagerageza kunyica. I want to see you drink yourself to death. ariko ibyo ntabwo byatuma nanone nkureka ngo mbone wiyahuza inzoga upfe. Gemini lab's been dismantled. ya laboratwari bakoreragamo abantu bitaga Gemini bayihagaritse. filime nkwibutsa bayita Gemini Man. And Junior? nawe se Junior ari he? He's untouchable. nta muntu uzongera kumukoraho. No one will bother him. nta muntu uzamuvangira na rimwe. And we checked. There are no more clones. ndetse nta bandi bantu bameze nk'abe bahari, nta bindi bishishwa bihari, nta zindi clone zihari. IG called. I'm looking at charges, but if I bury Janet, I can make a deal. She earned it. I'm really sorry, Henry. babarire Henry. Take care, though. uziyiteho Deri Peterson. And happy retirement. ndetse nawe uzagire kwegura kwiza. happy retirement. areguye uno nagiye kurya isi. uzagire kwegura kwiza, ariko nanjye nzegura tu. nimbona nkomeza gukora filime nziza gutya, nkabona icyumweru gishize mobile money idasona, hari igihe njye ko nkabona umuntu Rocky undebye filime yawe ndishima, ngushyiriraho nk'imwe. amwe ati imwe ntago njya nyakira, shyira hebye. hakuno tugaruke hano. ibyo bimaze kuba, abantu mujye mwohereza amafaranga, ndabashimiye mwese, mwaryohewe n'akantu. atazavuga ngo ndindashima. turabazi abantu. Congrats on the promotion. ya felicitation bakuzamuye. Well, after you, pretty sure I can handle anything. wa mugore nawe yaje yakununi yasigaye akora. Just settled Burns' estate, scattered his ashes in the Caribbean. All I want to do now is put some good in the world. ubu icyo nshaka gukora ni ugushyira ikintu cyiza mu isi gusa. bisha ariko undi mugabo igihe ngiye mba numva nta cyiza nashyira ku isi. none se ko n'ubundi gakondo yacu ari mu ijuru, ibyacu tubibitsa mu ijuru. Oh, and I actually looked in a mirror the other day. wa munsi nirebye mu ndorerwamo, Wasn't horrendous. naje gusanga nari namubiwe ndi bogari di kapitali. kumbe wa mwana DC Junior baje no kumwohereza ku ishuri asigaye yiga, asigaye ari mu maninja. kiriya cyana ko nacyohereje kwiga kikaba kiri mu maninja. bamwohereje kwiga Junior yari akiri muto. byibura yasubiye mu buzima busanzwe, ave muri buriya buzima, ndetse ni fotokopiye neza. ni korone, ariko abibonye buriya baravuga ati buriya ni umwana we, turiya ni daddy.
What's this? This biniki you. uyu ni wowe passport Birth certificate, driver's license, certificate y'amavuko pretty good credit. aho wakuriye mbega ku buryo nta muntu wanamucika bagiye mukorera ibyangombwa by'ipirapirano bashyiraho nyine baze umuntu nkuriya bakoze nagwa amaze ati wavukiye se wakuriye ngahakubwire bisaba bahamuhimbire sasu yavuye kwa muhimbira passport cyangombwa cy'amavuko ibintu byose icyangombwa cy'ibusiribateri On a major yet? yeah Towards engineering. Engineering. mwana ari kwiga ibintu byo kuzaba engineer If I were you, which I sort of bafashe inzira baragenda ndetse umwana nawe yari amaze kurangiza akazi ashinzwe ndetse bamusubije mu ishuri ajye kwiga ndetse umugabo ndetse bari basigaye bawubanye nk'aho ari we papa we baranasa neza cyane mani iyo uvuze ngo uri kwivugana kandi uri kuvugana n'uri ushatse kuvuga iki make some of those mistakes myself. yeah What I'm trying to say is I made them already, so you don't have to. umva amakosa aratanakoze singira ngo nawe uzayakore kuko n'ubundi nari yakoze kandi turi umuntu umwe urumva nabaye nyagukoreye I'm gonna be okay. nzamera neza nzamera neza If you're okay, nimba umeze neza I'm okay. nanjye mba meze neza iyo umeze neza nanjye mba meze neza iyo magambo yamubwiye wibuke bameze kimwe nyine ni umuntu umwe iyo umeze neza n'undi ameze neza Years I'm gonna look like you. ese nyuma y'imyaka 30 nzaba nsa nawe nzaba nshaje nabi Hope you look like me in ntabwo uzagira amahirwe use nanjye nyuma y'imyaka 30 sha 50-year-old mature. cyafite imyaka 50 ariko ndi bogari ndakomenda umugabo w'intarumikwa ndi inkwasha I floss. I bafashe inzira barerekera bet you won't. Yeah. You telling me, fam? Yeah. Sindigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima ukwezi ari mutarama imyaka iri gushwana inkombe zirarengerwa ikiniga kiranigana toba icyo kizinga naziraga kurengana story y'ikivunga uzakura bakumbuza ndaribwa kandi ndaru ndamedi tugasinda ni gute wangereranya imvunja z'umujinya zatumye nge nturika kumva ko ntazafata ntawe uzamara agahinda byose nziga kubitamira kumfana no kumfera ntibyambuza gukomeza nahuye n'inyaryenge nkiri muto nshakenge byose bimpa umwete ibyanjye byihorere n'ubundi ni birebire niba nkunze utsengere nese nicyo mbikiye ku byose ubu bikarishye ninde utarankatiye nabuze ibyo naririye nese nicyo mbikiye ku byose ubu bikarishye ninde utarankatiye nabuze ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima umpaga karatasi n'agacapati mwami minsi n'imitinda ubuzima n'urusimbi fly high rest in peace nashyinguye izo memories nabaye mubi n'ukuri ndacyuririye imisozi ibyo nariye ndishyuye dusoza ibyo natangije bizi nkiri broke nkipusha amakushe nkuyemo akamaske mpereza detaye dusezeye iyo page fuck nabuhubutse disrespect n'undi munsi you gotta pay the price wakinnye n'ubutazi nazanye na assassin n'umukobwa please now you have to miss me musigiye agapisi byose ni iby'isi hano si mu misiri naje mpabwa briefing comeka akabatiri haru in the price don't you tryna piss me of course you know ima fuck it twice ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima yeah yeah JJ, what you telling me, fam?